Maa Akos Rabazam Kuaware. Akoma FM. and then we are the Uzi Maa Akos for Akoma FM. and then we are the Uzi Maa Akos for and then we are the Uzi Maa Akos for I'm brassing the Akoma bro. Yansan no pray. If I'm not doing it, my yente. It's just an answer by yente. I'm brassing the Akoma bro. Yansan no pray. If I'm not doing it, my yente. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Ni ebe me do tumpo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo, darling. Ni ebe me do tumpo. Akoma FM. Akoma FM. Yamama kwa ba de ba Akoma 87.9 FM. So Merry Christmas. Merry Christmas to Akoma FM ne Akoma munsam yetie for Maa Akos Nanekuya Koko Pastor Julius Evangelist Mensa ya fans nyina yetie for nyina yadofo nyina wonya yadofo kra nyame enhyira wate ha na nyame enka ho papa no mo ho ban se de etie bia ema yen enawie yadase nyame nhyira wo se wodu afidie no ato Akoma 87.9 FM na wodu TV no ato Onua TV Kings TV Osei TV Star TV Papa B TV ana Osei Krom ida Papa B TV ana se Osei Krom enra na yenuanom bi eka se onua no na ebubu ni mu kakra etwetwa Akoma FM so se wonya no clear enhwe enti ensem no wo ho a wo betumi aseche Kings TV Papa B TV asaka no Osei Krom TV ana Star TV Odo TV wo betumi so ahwe dwumadie no live on so ewo ho a ebetumi aboa ye nyina senne edemu a na wahwe ne kama Onua TV na bibia tumi akonkan ede amaye hyene so awie se time ball center na dawromenti enayati ade Akoma mu nsam dwumadie brawo 24/7 clinic one of a sciatica expert Piwak natural papa nyame enhraw so we dey abibidromu nyina kenkon aba Piwak ede 3p garlic mixture abibidromu kenkon eno no sanso and Jagris fertility and natural health clinic awie was what in fear do no na say awo ma don't lose hope bomodiana bra won makache na ubenya ma Akoma FM sanso and a charismatic ventures doctor memo freshia pa Dr. Adridri mu anane wono so Akoma FM enupa ba wo manfo di ho adanse each other center at the man camfo adro your friend breast man capsules abedwa so Jenfike company limited and it was say and ye de adro agentre hagimena e wo dwemu mani memma so mutwetwe kafefe talala kafefe capsules aba ma wonsan kabi achemfo ba ye nyame ensha wadwuma penti ene obi ana ne no mpe ene ne nkasa mu nti wabubu agu ho sabre wasori agina ne naso kire ben ya wono so ekobo adwuma na chese Bible center wamo so aso yasene ene wia nyumekwa wudo pi ena aso yasene amrepemo no yede wonum nyina dwaton de no ebeto dwahye nso efa ma me se akoma chede se mo amoame a ene yentumi nya hwe o de kakra yenya no yede becheche ama nkrofo wo studio ha sei na mo Akoma FM enefo kakra akaidia ene na chese ye bebo dwa kese pa adwoda ewo yanimu ha sei ya no aduane ama disables etumi adb wo masabi kunafo atumi ababi abedidi agentoma enyanka tumi ababedidi na wo so agentade ne mpaboa na wo de akwakodi bronya enu ti babi a wo bia no mekai wo se eye adwoda ena ye de Akoma chede no ahye wo boame a eye adwoda
da wa moamia na je se wa wonimu enu nti wonfa wo mo ne wa anwa maya bomodia ne fa mo no ene anwa no ebra na je se yentumi emfanye ayeye de no wo sika no emaya na wode aba aka netia wa bi eyedwoda enu nti wo wa chiri na ebia wo runs no edoso wontumi emfa emma askwa more opposite emfama akoma FM adwuma mu ha say dia ene na kire se obefra yen ba bia wo bia no ye beba ne ya Akoma FM na me di to dwan Mr. number we de wo a wo befra no wo fra ya na me bisa say ehene na wo ye mesesa ne ma no number we wo fra ya me bisa say ehene na wo ye mesesa ne ma no number we nya Maa Akos me pacho me wo haw number e wo ho me se obi a wo ne ma ontumi mfama wo fra me a me bom panimfo ama ne ye beba besesa me number ne 0245 301462 0245 301462 ubetumi afre yesan ebo other number bi ewo yen jingles ahodo no so eye ma first number eno so wo frɛ so a ye beba abaje eniema no kama na afe ye de aba na amadwumadi no etumi akɔ enkan nti bomodia na efrɛ me bomodia na frɛ sika so a ubetumi ede aba na ye de aboa program na ye no wo abrechire wo amonene ehene fa na wo me patron crofo start frɛ bi eye wo a wo flash na chese wo tie me eye niema ne yemagye ana Maa Akos me wo haw enye se ye ntie wo haw nti ne wo ha na emom no wo haw no number no eye soronko wo haw number eno so wo fra na chese o ba na emom wa yira kwan ne ye de akyerew enye tie ma asem ni wato ne tententen wontumi ntran ba bia wo no ne entena ha ne ye solve problem ma agye se wo ba ha te se de menua ba ha wa na ni abri ya wo no aba ha no enti frɛ 020 39333582 wo problem o ba wa yira kwan 020 39333582 eno no ye bejo so na mom eniema wo de ba na ye mefa no eye frɛ me 0245 301462 na ye mra ms saniema no eye happy home nyame enshama papa sister Hetty obapa nyame enshraw akoma chede ntoma ya aba no obapa Hetty frempo ne Henry mame nyame enshraw papa woniema wode aba no ene happy home memebo list no a abena gende mame no Joshua Boache okay nam Presla Enjomo abena jen minua ba papa bi ono ankasa hegabema adwoa money Rose asieduwa Ken Raj Maxodoku obapa Jenny Dorcas my bestie Prince Ajay Kwadwo Jumo Assemblyman Ericus Darlin Kevin Roger Brown Frankash Eric Ahinkra Theresa Boateng Mama G Hajia Muna Sylvester Kwame Fosu and Georgina Reigns into Happy Home platform na Sudia Abena Jen Ede Amame Enono Starboy Yame Enshta Papa Akumache de wo contribution na FM Cycle Man Ejeso Lina Boatin UK Elizabeth Echampon Ene Kofi Echampon Croydon UK Sanso Ena Evelyn Sachiwa Edmonton Evelyn Danson sister Evelyn Danson Kukua Bright Nyame Enshaw sister Kukua who Happy Home platform Nenso Eneda Insuama uncle the 100 Ghana cedis no Abba sister Kukua Bright Nyame Enshaw Mr. Kwabena Fosukase Nyame Enshaw Papa Sanso Ena a year founder Young Millionaires Ladies founder Nanama organizer Mame Sewa Nikita Nyame Enshoba Wafefo and Afe Pizarro Mira Pizarro Ufilime Minsumi Filu Papa Barbara Queen J Boatsma Diana Atasa Georgina and Afe so Aisha Mowo North London and Mafe beautiful ladies and Omo Young Millionaires Club Nyame Enshamo pa Mia, my sister Papa B, Ma Joyce, Amsterdam. Akoma Golden Ladies, Amsterdam. Akoma Golden Ladies. Nyame ya domwa. Next year, ena ye pa ye huntuma.
Akoma golden letters Amsterdam Mama Joyce nyame enshraw mama enyame dru ye onfa ne ma ne mai obedru pepepe mefro na maye video call na me nyina ye hunu bi oba pa Joyce nyame onshraw bebre afa yemra na ye ne Hawa emra emedi enkomo oba Hawa me ti wonko Me wa say. Who has a how would you this over haba? Mamma for ha. What's Rama Mel so Akoma FM was a dear bay, Quasia Bua Bay, and a bembe be dear bua, where drew Haseno. Me bacho radio, me baha, and your bonnet. Me bacho, I brandy be a friend or Idrisu. I will frabo for. Now, me nene champana, and then you say bye. Na anyi se ne ba me ko tu nanim e ma wo jitu me ye se me sei no enti na yegu so ana ye kan ho asem ti emu wona na obeka kire me se abrantie bi aba ye friend tola ese nyi se ne ye ne dia enti obusa me se minimu na anam so wono de me ni na date da bate ye jai en wo so okay no waba bete no woni se nyi se ne ye ne dia but wono so woni ne ye free pa a o mu nyina timitu nsadidi enti wono de obeka ye no ka kire ne se waje mu aiden ama no enti wono de onko ni problem. In fact, me so mete na ha me pa ana me call tola no so me ni menua ba ko ye kofi o ko dani problem nto ko bebre Akoma FM mo ase bai ma me story dia asam no kofi so waju me do ko to waju fo ni me ma me krata ma me de braid risu no any tora no but tora ni de bai risu na ama enti ye dia asam na ko ne abasa ma mo be ka kire me se risu no ba me be report mo na ye mefa no na me betna ase se omu na se ahomete ne abufo na me de akotora no so se wo na waya ma Idrisu anje nyinsen no nti ko ne ko ka bibi kire no o se me nko nyinsen na me de a omu na masa akobia na makofo so na maji bia 5 cedi 10 cedi ti later one no me wo ye me hu se ase ye nkwase asem na me di enti o se me ye de me sorry ti me sa ko Idrisu no biem ase akola no ko ko ka che se akola ya wo ni ne hwe wo kola no wo se wo ade ti no wo se wo ye me sa o so no de ojitu mpa sa akola ne ba se ne moja enka baabi na say ya tola ne ba ne fie be ka che senyin sen ne de ane de enti enya de so be jinti me pa me nkora me tola no ko kasa na tola no me sa ko na cho so no ane be ka wo sa aboa ena me se tola no so de enya de so be woni ma ba be ka ena o ka che me sa ma to be sha akola sa na ma wo 4 months me sa ne tena se chimp na wa akola na chi 4 months no ne tena ehye ya sem ko be ji akola na tum still na me hwe ya kosi mre kakra na onye na adwen se obeji atum so obehwe ba no na me de me church ti ba church kura chekura satan kwa na kura no be 8 months na me di achira na me brain na me jaye se nyambo anesi ya no wanya 11 years nti me bae no na me ni ase me tu kwa kakra na me bae me bedu ye no me de kosa akopem no e ma okura me ka so me du be ko ba bi mo frel e no kasa na obepa ma cha no me wo fa se opa cha afede waje atum se ba na ye oba se the way asem na si acha sten na me da so di achire ni de wafom nti opa busia na achew na mo fa se wate opa busia na cha na be pa cha no ye se okay ne ko pe bi kakra bra na be gitum se ba na ye oba o si ai wate o kwa ba wo she 2 weeks san hodo be miensa afede me wo hana sa be ka chem se tola se o obi akoka che tola se wo wa waje so be je ba nti se o no wo tetam a wo be ba se be je ba nti tam no so na wo ba wo do be famra kwanso me so metena ho adwen ho no program mi tie pa nti na wo se me de masem e ba na me de be da mo na mo boa me ti me ba ha wie ya na masema me de na mo no. Okay, into what some no tofa bo nyina ne sa woni abrantie Idrisi and anyin se ne anyin se ya wo but abrantie bi so a ye friend Tola akọ Idrisi akọ ka ne say yin se ne ye ne dia akoda ne ye ne dia okay na Tola wini no me ba so me ni na date da woni Tola so date okay enti woni Tola date kosi daban na woni Idrisi so date daban kosi dabaya what to be buff forward sakoda na ye ne dia oh me ba so mo de o mu nyina me ho mu 2010 but Tola no nshada nye dating bia se me no bia dating o mu nyina din e bia Tola Idrisi ene o mu nyina date 2010 wo mu nyina anye o mu nyina din wo bia din me ba so Tola na me di ka ho no first but ono no nshada nye serious o mpena twe bi se obi na obi ti serious yetena kakra bi ne ntam tie me ti ase akire me mu me yetena kakra bi me ba cho yetena kakra bi nye dating bi ase yetena 3 months na 4 months impo na dating kakra bi ne dating ye ne chai and me ti ase no hit and run dating na ase de
year bɛn me ba cho 2010 yeah 2010 ɛna one Tola date ye say ni Tola na ye wo first boyfriend yeah one na me di kare ni date ye 2010 before Quran sana me be fa Idris no okay into one Tola date for how many years and any years kra be month bi Akoma but also FM. check almost 11 years me ntimi nkai it's bare months be now yeah be months yeah had not for serious be almost be 2 to 3 months bi na menti ase because say we be asem me ba cho say one obi tena serious e bia betimi no bi asena 1 year 2 years serious pa 2 years 3 years but one obi ko tena 2 months ne 3 months bi kra 2 months bi 1 month bi eno no nye serious okay na say na when dan na when ne tena ye when ne gya ye die na esie wokofa Tola no na wo mission wo motive wo goal ne say me ne no ko passion ma ko me baby me bibi na me hia na me ko je free ne ho na ma ko me pa so eno de ma nyama age say me ne betena say awarefo say bi okaso be ware me kra me okaso be ware me kra meti ase ama no na me nyama age aso be pay me say for dating obe da bi ye the dating na kwa wade na me mom de na ni ma age mu say me ware no me pa so ni ma age mu say me ona de dating na na ma age Akoma FM. aware ni wa adwene mu but dating na wa adwene mu say yo nipa bi ono ma obetima ka so be ware beti ase onipa bi won so won pe na ware open dating DNT yo bi ane na age but na me so ma age no now you have to tell me DNT a wo bi ho a yetumi dating no any DNT obi a wetumi pa ye ware no onim DNT a because obey bi e pa ware wo baby am pempratwe enti DNT na se be ma bi be so pa wotumi ka so be ma we die me pen only for dating but enye for our me mom de on say obi ane na age me ma age na meka but say no wonani afi no wanyini nsoso Tola no ya na ni afi no wanya afi be saying oh that time no cry no if you obenya be 50 2010 no wanya be 50 years yeah okay no wanya adwuma ben but so no you operator or yeah chainsaw operator there be omubu nua onwura operator no chainsaw operator yeah. Okay Akoma FM. dating me power there minye yo minya me answer no go away say me pa so ma me akosia oba e no wa me kan tam so be ware me o hia me no so be so no metena o wani mo tena na duadua mu atu aware enti na me so na me hwe na age na do na me nim se bia ware wo ho tika ne de ma me so hwe na ware ni ho na me fi se ware wo ho ware ne kire me I don't understand one mark abrofo wi ware ne saying oh na me ka se bia didie wo ho say ne de obeti ase ka wo ho oh nye sika sa akra na ene de se ne mi ka se odo kakra sika kakra but enye kra sa okay ena na me da bi ware no mi ware ni jira ma ne ma mi na me fin se bia ware wo ho se bia o ye nipa bia ware wo no ho se bia onye basa basa na se but na ono obi so wo ho ma nipa kra beto no ne dem me ware de hawa me si super you do ma ba bre wa kakra ba me si super say ya ka say ware me what I understand is ware you say you want all like ni bottom we there me no dem ti ase no say ne de me na me hwe ne age na wanya na me fi se bia ware wo ho ba se bia ni nsam ye bia ni age no obenya youngest ane de e bia na niema be koyie bas na ya na akoshibra so na afa na nkoyie o tade kra wontua akoshibra wona afa oh ene de normal you afraid de ma wa wontua na asa sanchire me yeah won nchire me mu said in a lifestyle city na the lifestyle no on kan okre na o sa pema ana one maame bi kra date on me ntimi mboni di wa say e ma maame ne kra be pie me so one dem ana o ye me maame panyina ana o ye me maame adamfo nti na ye ntimi nkan ne kese maame ne so be hu me no so ankasa maame ne kra fa ne machine ni o se no problem bi ni sem ya me se pro ni no problem ankasa na say no kra bia ni ma dada no se no wage ne sika di ho kakra ne de e maame kra firu no kra bua me fo se obi ame ne tena me dane dem na me timi obi fa ne dormai enti antwa ye na me se me de na me nim maame no so na me nim se no kra the long story na so on san kan kro to da wontua enti no you Tola no pa chanti e me fry na sa ne mani na akokọ so na maame de che me ho free no ho na je se sika wa sika no ho so ya wo san kan kre wo sa to da wontua na sa wo ne maame so na teme maame panyini maame adamfo no a
me kwa man susu te ba sa no ma me ye basa pa ma me na tola kwa fa no sa ye wo ma oh ye nyina fie ni na wa hu sa tola no me ma hu da bi ma hu da wa hu da da me ntimi hu kra ma ne ye fi say o bi onya me say oh da bi me nim kra ka me nye sa Akoma me nye sa da obi e onim me kro ni so no onim me nye sa mpacho me fra abofo me nye sa da say obi a me nye sa yeah nti no me hwe na wa bi na me forget na me twa so nti nye so ba fie be sere me wa ma fie me ho ade mpra na me no twenye nti no sa me no wagya na makofo bi fori na kwanyin a authority be na we also be tini pa no won na when need dey tie na wantu anya bibi papa bi am like e bi at least me ma me ba ire kroto e wantua wato awon ma me nti me ma me ba ire kroto e wantua be sinne 20 cedis to 10 cedi ene na say we we free oh nya ni sa say later na me hu ye na kan pesa me tweme ho no say na sa na manema ni na ba e okofiri atale kwa ma me ba na okuta me wantua okofiri atade ma wo ba ya na okura wo bachan wantua me ba ma wantua wa na otua nipa ne be da me kasa ma obi be kire ne se one oba we nete na me ton watermelon ti nipa ne ba we be me ton watermelon no e na oba se yesi me ne nete na o hwehwe ne wo hu no na me se na o hwehwe no nti me fie na so de ne ka na obi firi atare so me so me ye sure say me no de bre me ene na tola mpratwe ne de obo o na nye nti no na nye say me fa ne serious bi sa say me be fa ne serious kwa later ma me fa ne serious na me hwe na mboa me nti na o say me cheme ho o de na wo hwehwe sen ka benya no ya ma nya nti na o say me cheme na ko oh na me nim say o ya mai panyin sa ne de bi kura ka ne ne afi no na bi kura wanya young girl no bi kura ka ne ma bi wo ha bi anka bi sa kura bi kura kwa adwuma ba bi watu ni sika nyina ama ho ana say bi awo ko boede wo so ko ye pedisa rum ko oh I said na afi o tumi beto de sika no go na wo se kai ma me na say bi obehwew bi kura na me sa wo ba na bi be so o mo so ne ade enti na me hwe se na afi na me de ko pe no na nye say bi a me ko fa ne say bi a me se bi o me hu ni so be mada yes na me wo mani bi wo dada before answer na me be hu no eti na me hwe na say bi a na ni afi sa ne de mo ne support kakra be bam say wo no kwa no we ko shini so mo moka wo ye ko shini che me ma na kana da eti na me hwe na mo ame ti na nye dating bi ase yetena che bia almost be 2 months bi kra na akoso na be 3 months a che me mi refi no sanka bia na ne ne ma nyina ye kama se bia wo show kama ko adwuma ba ne sika wode agu hawa sika ne ye check yi di ope ana sika no ko yato akoma no won kan no ode ato wo ba brazil wo ba night wear wo ba atade ntoma no wato no ode abranka betra ho meboa me den ka metena ho me ntena ho se obi na ne afi sa de ka metena ho 50 years yeah ka metena ho so obi apa ho tew obi apa ho to we are young girl, we are energetic, we are very beautiful. 50 years, I want to know what you're no me pacho. Yes, what rock a classic wana kai. Yeah. What don't you free the muneba? Oh, being so free, and then was oh, sending our annoy 50 years no. Oh, say no dear. Yeah, no, ma say, see, be funny, sir. Yep, sir, but now funny, sir. Me, woman, there are no honor, they're not drinking in the sir. I want to drink, sir. Why we are not drinking, and I want to not quite. That's what I'm doing here. 50 years. Oh, no near it. Oh, got to no near it. No near it, not a muscle enough. When Miss Adi and Tia, 50 years now on near it. Oh, no, I saw not one shed dance now, or some say, no, mother done on any regime, or catch him so, money baby cry, that time, baby by free school mobile, and by young Saturn or courses. It's not so, Akoma Saturn no 50 years. But maybe who no chromo, then I mean who saw it. Okay, now so won't fear send that time. And she say no dear number next year I'm 33. Oh no, it's free more. Number FM. Now be 20 saying. Akoma FM. 22. 20 yeah. 22 plus 50 years. Yeah. I know then. I know then. So be apa hoto. Me obi ana ne afidi e wunya na se be boa odi am fi say no ne normal se so ka fa brantie. Oh okay. Yeah, obi ana na adwen. Nti woni ne dey tea aboso me say. Oh, and I make us a check acrobat me nya sure say the 4 months simple. Any 4 months crap. And na 4 months no ba na sapan. Oh, say ne na ye mo kakra na shada nya se bia okọ adwuma. Say later na me de me ko wura mu wie na me hu say enko yie. But don't know my miska de say okọ adwuma ba but e chere na ko say na ko hwa. Na say before be so pe na woni me mantam wo da. Oh, na me nimu no but na me nimu no suban. Yeah, sister bi wona na wo ba na ma me di hu no. Okay. Sister no kra wa free mu kakra. So ni krom ni no. Okay. Nti na yes sister so ni na etifie. But no tonton na ma nti anytime ya na me ko ho.
no di hu me sna me nim ne lifestyle okay na me nim na ibia sa tinu ya yeah right when ni tola eja ye no edi say asa wo kohia Idris oh eche yeah edi be eche kra okay na ono na chikra me fa obi ni date die before kra be fa Idris no o say ono na chikra me fa obi ni date before kra be fa Idris no eh na enti me bo all right and no my dress appoint into tola na chi no woni wo before Friday tea yeah asa wo be hu Idris e wa nipa na wo mfiri krom wo okay o ka so be ye adwuma wo ti date wi no se adwuma no the way our music no ntimi ntina krom wo enti obesa FM yeah aha enti ono so ni date ono de me hu no ne de yetna kakra almost be 2 months ene eko 2 months no yes adwuma na de ne ba ha no the way a company ni city ene ntino ontimi any price no mo ne ka nti obesa akọ no issue machine bi nti wasa akọ nti okodi banan kwanta nti na ekwan wase me froka se me ko ho but se no opese wo ware wa ampa na se nya bi afa na opese no so fa obi keke no kwa banan kwanta ene mukro mu so ono so na wo free ho ono so ye ho na obae wo de senia ya wedding ye wedding wi a woni netu akwakwata ba bi a mo behind dan na moti once Maa Akos ya me pa cho wontimi hu obi a oye ho a o free ba bi be ye adwuma na o so opel kra na o be ware wa sa under sport one or 2 months e o so ma na be ye ho ade ba se 2 months wona mu so wona ne dai ene no mom de say normal 2 months wona wona ne dai sam na na different for aware no ene de wona de wi a o so ko fie ba aware so de ne kwan wa ana hawa mami mi so asemi Akoma FM oh enye say nye ya sa de lifestyle oni pe oba bia won ware nko de lifestyle obetimi date for anytime bia ope bia yeah nti ono no ni date 2 months yeah me ni date kura ansa kwa me be hu sa address no na address no ye ne ti krom wo no mo no nti me person me ohowo no wo na wo free bana be ye adwuma na akoyi no okoyi no woni ni this ohowo no so date ye no muja ye na nyase ansa wo ko hia Idris oh Idris no mo de na ye free dada boys nzongo ye nyina na onim so minim no ti na ye free ye nyina me fan say ye free oh me sister kra ware wo mu fie ye free wo humi me kra me timi strani ska bu kra na me ton doko no o ti metna me hunu kra bibi me hia bibi kra me timi so o ncham 50 si o ncham 20 si o ncham ti na ye free dada kra before say obese me pe no aha ti enu na chi kra sa atam na so me ye free ba na o hwa na o ntimi nka so ope me ti enu na chi na me ne sa be ye free woni banani no se di ntam china ho no asema ba ho ntimi yanka ne ye woni banani no eja ye no di say yansa wo be hunu Idris wo eche kra edu o edi be eche kra nsa na ba me de me ne betena eche be sen metima ka se be 4 months 5 months kra wa fa nyin se na nko debi wo ko Idris wo no banani na she onyin se mo afa nko ya won kwa de so wo kwa eche enti woni Idris tran ne nya say yansa na wo be hunu se wanyin se on de me inside be 3 months ko 4 months and I won't say when you say, yeah, okay. Idris no near that time the no, you're banana, you're no enough. Not near no enough. Into other soap and on my own so but you're no enough. Yeah, I mean, because I'm so worried. No one saw why you're I know be a wire and happy. Bema wire and oh, that time me busa no so no banana job at nkwala no enough or ban so free enough. Nah, and ganja me say no na nkwala wo catch me say also open now ni so wire. Some me so worried. But later no because say oba no ni ntama e basa. Oba no so na onte obiem, obetena ase. Ti akire ofiri wo kra che kra be 1 year kra ma me kra sata na o mese me pe. Na me hu se me twoma na yere wo ho. Enu na chi na oba ni ni ho biem. Enu na chi kra ansa na ba me obepe me no. Enu na chi ansa wo ba be pe. Titama obepe wo ne de na one na yere no eni ho biem. Asata me busa ne sana na yere no we. Na o se na yere ni wo so se edan na o na yere ni ti ho na me ko. Ti me busa no o se na yere ni ho. Okwa na yere ni me ni ho. Dabi no so oba ni ho ko. Na one ne ma jai na nkola bia ni nche ne ma ni na oba ne do mo koy. That na nkola ni tusa. So we am say problem ne ba o no oba ni ntem but oba no ko che. To keep 1 year kra 2 years kra so oba ni sa ba back. Oba ni sa ba back. Yes. Oje no ne tonight. Some say ne yere no but am say problem akwa no ho ade enti dem say problem no munya ya. En fa won say problem about waja oba no oba benya different girl. Say different girl. Say nya me nkwa so na o date me. Oh. Enya me nkwa na o date me. Tino de. Akoma obi me wo ye kwancha na obi so wo ye. Idris nya nkwa na o date you. Enti na woni me sabra wo date Idris no sa date different. Sa lady no kwa madam for no si am ne neton wade sisi am ba he kwa makra no. Hey, madam for no. How many bresa na woni me ka oh, me ne ye free. Me ba say me sister penyin kra no. Ono de me ne neton ne ma otamele si akra me be ka ba e be ni ma me se me ba ha senti no munyi bi kra ngumi ho. Oh.
oh enti saa time na me hu sister na ba ho ebe wura ho that time na me ne date Idris ni date na sister na ba ho me hu no ho me hu no so sister we de ni di na me mbo sister we de ye ne na wa ha se na oba me ha be no aduano rascal kama me na wadi bi wati bi ko say that time no sister no so busa me ma se free no ho oro so ka kire ni say o me ni ye free ye Idris no ne maame penyini na me sister e ware ne maame enuaba na me sister ba ko ware no wo maame nuaba Akoma FM. wono no Idris no maame enua me sister ware ne ba oh enti that time no so koka kire again so say me de me sister nti ene ye nyina ye free eni nti na maame so me ba ho bedidi because ono na busuam wo mo busuam yeah ni maame ni amfa sa ne bra sa ne maame one me sister kunu nyina ya nuafo ye free ba kunu enti na chese ono na busuam na e wo mo busuam dada enti na o enye possible say obetu ya date na wo na wo so hu sa ono ni nua wo mo busuam that time no de na minim say ya busuam tenten na minim say omo ya nuafo sa how anu ade nti later no na me be hu say one me sister kunu no maame no omo ya nuafo pa na minim say ya busuam na wo aden na be oba say wo pe no wonu say ya busu atente o ma meti ase me wa chan o papa ti ase there be free okay ebra wo awukro oba say wo pe na wonu say da bi wono na busu wo me busu mu no a wo susu say eye busu atente wo age ni wo form aden wo mi say wo ma me say nti say ni say ma me ya o ma me a kire wa bakosam tradition kakra nsa na ne boy na kodate oh on say upia bonte na obi so opede a wonti meka nkyere wo maame sa won se mpena twena nkasa kra enye ase bia respect bia nim se me maame meko na nim se obi so opeme wa bra nya ware kwan so ndem ntimi nye sa mi si kra mfa nko fie kra enti wo ko Idris wo no so na nim se no so nya ware yeah wa ya no asa Akoma FM. Wuko Idris wono eno so na me yawe na wudi se nya wa o eno de se ne ono de o ka so opem ne de na me minim se bia aware betimi abam ba wono de na wo pen no chai oh ono de se aware na me di kaka se nipa ne nya akohwesam de a na se ne makakra ka nipa no kwa adwuma obo no homode na support kakra no ya normal mote mo ho ase a me ana eh me de me pa adwuma pa de oni me oni mo bia ni so pa adwuma adwuma ben wo si so watumi atonto like wa ye bi pen oh me si so ne de na me ton dokono dokono adwuma na me no obi yes a che kra before kra be ye wa che before me ton tamro kra che mo be ye so we hard working but that's a short dating minimum say wa we won ho minimum say we won ho minimum say we won ho no eye emayu na wo mo sori ahemrache wo mo sori awia so what did the American say not just no on a nine can san ka won padwuma sa ma yu ani bi no mo short date no ba ho na wa we no ho na on ko de baby kroniska ma me ko we wan say ne wonde no akwa akodi kakra but why ya wache why you wo padwuma so why oh I know that time no say na nkolaje no 20 bra wanim kakra na that time no na nkolaje wo say 22 years me nya 22 years na me ye media adwuma ma adwuma mo do but no yeah say no dey obi anko by 22 no although no you be fan normal say asie how wo we me for na me just say asie wie yeah nti no Idrisu e one year was say wo ebra wo ni Idrisu tie no wo ni date no how many ladies and women and only so one mo twempra but ubu wani ku that time na me ni date na me ntete ne mpra sa lady no sister no nko na me hu no ti me hu sa sister no nko na me busa na sa na sister we ye na so sister we de se ne wa ha ya eti wono kra de ana obe no aduane okay se na oni date ache e ma ono so busa na wono me so ma se wono ho e na so me de se ye nyina ye free na ana me ba ha se playboy ti na me nim ti me ba ni mu wie na me hu se na sister no so nyem playboy Idrisu we you play man yeah ti me we Idrisu won fie be saying oh Akoma we you play man yeah you can say producer I mean sister ne ma no interbat bia ne we won tem ka play man Idrisu enti wo ye no na e ma dodo sense na wo we kire am so Idris Gray oh na no ya na mti so na obi so awo nse nipa no akola no de ondo nche da nyini sa de pato ko nanim kakra ba se wona na yire so akọ kambo ono na yire nete enti Idris wona ne dey tea how many years and a months oh dey tea months and dey tea years oh yeah ono so ye months yeah okay na Idris ne taller
me no why not like were you feeling man? Oh, I know dear. On say me some many panade tea jai. To mean I change that time mean to mean check say and as say. Checking. Me boy am a fan on me check me nimbi African to kenke. Until like feeling man me patch say. Ebia obone ho mo den wo hwe mama okakra mama osika kakra ni ade ade. Comparing omumie no. Oba omumie no mo chiri munya de. Akoma FM. But we say one no sa man ne de. How said den say make sa ne say wono na sa kohwesem kakra na afa. Say e ka kohwesem a obi a onka no kre. E na masem ade be chino akope wei. Woto ade so wontua. E sa na say wo no kra ye okochi kosua kra me be da meka. Enti na say yanum guase. Say kwachi kosua. E de sa de. Okai wo hono ma otie okai pa. Otie okai pa. Enti na me hwe na mmoa me. So obi a woni afisi asa na manema we nyina sa bata ho de. Na je say mmoa. Onka no kre. Onka no kre. Na yen hwe tola de me pese me say ayi Idrisi ene tola ye ka say wade ba kwa nka wa na abewa no. Omo mienu. Yi ba ko wa no. Omo mienu ka me nwale obi a. Whoa! Won wa obi a. Wo mo nya marriage material. But wo your marriage material. Oh, me de me ntimi decide me so be na be decide ama me. But nka wa wo be hu no. Oh, me de me say me tima worry. Wo betumi aware. Yeah. Akoma FM. I yes a wife. Yeah, me nim. Say me nim papa ne bone. Okay, so my saying. Mpasho say. Oh my saying. Oh me 5. Hey, how abeku me. Wo my say? My 5. Wo my 5. Na onim dey tia me pe wasem. On fa when you mense. Oh, they would see I and then we yakra. And who here? And no mama de pe wasem. Me ye plain. E ti bi won bi ye plain say no a. E ya na any je ho. And cry 5 no. Omo papa. Me and son different. We na chi na me wo keto ba kwa me wo bi ono. Okay. Aka for man so nya 7 years. Man ti o say wo voice no conformity me say. Me pedofo no bi ade no say when you sure say mic no mbom wo say yes I obebre enti twe mic no ben no feel comfortable ye ni good yeah me ba so pedofo no me different before we ni beto mfimfi ana we no te achi na me wo ba akwa me okay enti me ensa e different yeah ensa na we ensa we see a different father we no na dem de ne ba na ye ka no asem no yo enti we na achi na ba akopɛ ho fa se me yenu so what I say me ensa me ba pedofo me ensa na papa ba yeah some yensa na different we na to so 4 we na to so 4 nti ono na different so ono na asem na ye kan e na ono na chi me sa wo ba ko biem ono ye different also ye different be man ono na tie say ono so de me on de me ne ntamati last one na so me say and I feel say last one aka 4 months em say February April mu no be 3rd April no be nya 7 years 3rd April no be nya 7 years yeah. Okay to ono na edi edi we achi Idrisu ba no a ye say tolo say Idrisu ba ye twe wo man so no ketwa no na edi 7 years na edi na chi won di we di oba na chi okay enti me ye hwe woni tola me ne tola jai me ko date banani be makran sa me ba de share now ese day na tola ba forward be ka che Idrisu say me ne hawa na nyem abro nim so wonu waja and there is obe yi ano me ntimi nkyere wojede yeah no kro mu nyina na maka no me ni wasem bia me nka bia me aka say me wawa okay nti ekwan ba so na tola de be face owo no be face wo ana Idrisu no be face no say hawa nyem enye wo Idrisu dia eye me tola dia me wan fa face me o me don't me face me oko face boy no Idrisu no oko face no ya den na tola hu say no Idrisu o mu date no wanyem o timi abe confront no no dey say onim say dating dey area ni pabeti na area nso so a boy no nso so amafo obehu na area nso afia ni patimu dey obekọ ho nti no ene dey mintimi ntre enti mema ni mienu nyina te abofo ho me ba chan tola te abofo Idrisu te abofo tola ni abofo tola ni Idrisu wo mu ni mo ho ya wo mu ni mo ho say we ni your driver okochi tractor na we ni operator te bi kura okobu ni nu ama akofa ama ne da bi to wo no won say bi a wo mu nam pen wo mu nam bom pen wo mu tena se abomu di nkomo pen wunim no de me na me nim so mo ya namfo na ye ka damfo so ye wadamfo na ye wadamfo Idrisu no nya ne class ne tola no di enti
o se wono na nyini na ne afi tola nyini na ne afi na ne afi enti nya adamfo se driso no ye ka ne nanfofo aminim bebre but akwa te se bi o mo ba bi a boys o mo ta hia ya no mo tena se di nkomo filling station ti ya no mo nyina tim betena ho bi edura numra o mo we ko pa adwuma ono kra ko petrata bi o ti me fa no akoyi ne niema ti enu mu a na bi o mo di nim wo mo ho sa na me hu no enti na chese tola ni Idris be hu wo mo ho ya tola ni Idris ti me to sadidi no mom de metima ba say be ye hye e bia na me de na me mom de me hye bi da bi wo sa wo mum ye no etewa ato inside didi da bi en tola yire enu aduane ayi Idris yire enu aduane ma tola no de otimi no aduane de basa base wo base ye fa ba bi o mo ta atena no filling station wo e ho no ya no mo ta atena e ho na tola ni Idris ta atena wa de tola ni tena obi na Idris ni so tena obi yeah enti na me bi say because me say Idris yire nu aduane a tola credit me ni Idris to sadidi no mom de say the way I osim no aduane osiba base o mu nyina ho ne de be so sure so be dibi but e bia no that time case ni bae no e bi that time na ke bia case ya bae ni be 11 years ni no na e bia o mu nye bia on ni nya ibi but me sure so mo ye free na say yakwa me so mo te ho o mu nyina ate no mu nyina ate bo mo doso okay enti ada tola ti mi egada momentum no mo ko Idris wo ko ka kire ne say mene hawa ena enyemo no edie ne si emema ne mienu ntem de si ye de mimi ntimi nkire o na woni ho na me ni ho no me ko ho me ko boy no ho no ena obe ka kire me my sister bi so onyama nda brepo ofri mu kakra sister Mary wono na okoka kire ne say tola ba ho abete no wo ne to ka na me ni nua ba ko ye ko ho no wo ko hwan tola wa na Idris ho ye ko tola no Idris no ti ye ko duru ye no oka kire me say tola de se kan aba fie ha say nyinsa ne nyinsa nti wo sere me on problem on pe problem yeah nyinsan no eye ni nyinsan yeah enti okasa no tola so adie no ye because me nim say me me get how wa ne wo ho okay hello Idris me mo ha Hello. Idris na adan Howard ya beto manim say woni na wo akora no wanyi ne kama but wo se wonyi anya wo dia Baba Jose. Me say how ade abeto manim awia yi say me no nkasa na woni wawo akoda na nyine de bia akora ne se me papa but wo so se nyin say no akoda na nya wo dia Akoma FM. Hello Idris. Enye no kresa na wo de ti hawa me because number 2 minutes why na me go me pa chewo me bi sa say onim hawa I'm saying me because me aka kan ma do ki me see about me pa chewo I can come ya woni me di kra me pede me pese me woni say yima no asa woni hawa dey ti pen and I'm just my bad 2 minutes me to come me see for Idris o kasa me te come Idris si ano wo yima no sa woni hawa dey ti pen yan kanu ano no woni na dey ti pen hello Idris woni hawa adey ti pen na se me na aka wan se ma wie na dey some na no carry ya wasan dey abeto manimu yi hello Idris dey some na dey hawa carry ya hello mama me pa chaw edi asam na woni hawa carry ye eno na me pese me hu ya wasan beka bibi foforo yi anja me nka bibi foforo na me kire say me ki ka ma ka be 2 minutes ama nka me tan ma afro na ya kaza Idris dia me kan say se dia wusi ni me ka say eye no ano no enti dia asam na woni hawa kan ya enti ase anya adwuma wasan abahe o ka me kan da me mom da me ni problem ni para no say adene ya ne bia no wana say woni me nkasa because me da me nkasa me menye eni papa no say ade be eye ne dia enipa ben no say ade menim say enipa ade ye ka wa say wo enipa wanya ade enti enipa ben no say akoda ne ye ne dia tola le baka chance ne dia me pa cho na woni ha watena ye no no wanyem no ere wushi ha wa no na woni ne te woni ne da na onyem okay na enipa no so beka kire wo no wo ka kire nse da bi me oye me gala mene ne tie nti si dan na enyi nsan ne ya wodia sai ko ke wa se mi ki mo na
me call him on me to me sure Philip on. Oh, yeah, how contact personal. No catch him inside the hour, you know. And I'm doing Marty. That day now, I don't tell on the back of say, I want him to get it. And to be after again, I'm again, I'm cry away. And to again, I'm going to make me who send the banana by your fire day. And what I worry, and I'm still Marty, and I know. And I don't have any more power. For so now I can say what you can name. And again, I'm not going to make him one worry. How am I to be the catcher will say? She won't a banner and worry now. Why not know one? I wasn't in one out of worry. Just how a woman make a catcher Bruce say. One children wonder what they Beba so ene de sa na boy ne ka kire. Me gusa na wokoe. But ono ye na right. Say ono de o se ne banyem. Ana be ma bia ba fie sanyi sane ne de ate do ba fie no ba dia to. Kola ne ne ba fie. Me pa so na anyim ya no wo ayi. Say wo ma me se wo ne wan anyim atola ba fie be ka cho ma me say wono na anyim ma me ji. Say me ko ka kire boy na ndi gina bia na say tola no so te ya ono so kokko say boy no wono so wo kakra no ka no. Da bi we say ya no why na di nka de to na ni. Tola na gisu na mdi ka kire no nipa nyina busa me anu ada se fo. Ese de na ma me ko hunu tola ko ka kire ne say Akoko kire Drusu say wo nyai wo matola na tola. That time na menyem ye no me ko ka kire tola Drusu ni sa menyem. Ti me ka yeah say de na me ma me nim sa menyem. Nti later on na do tola ne ba fie be ka kire ma me so wo ne menyem. Na ma me se wahu na wonim nipa kro onya akwala ba wahu empie de ba wahu so epanyini eti se wono de oni problem ti eche na tola ne sa be ka kire ma me se me de nyi sana Akoma Drisu nti won kono kwoti Drisu no wone me ma me no so musa me hye no no so le fie me machi ese den na wo ma me tumi misa wo say wo ne wan na nyem ansa me kwakoko wo nyi nsan no eno me ne ko ho a but ma me de oya de a untimi nka ne bebre me pacho munye hawa ma me ne komo hello Idrusu Mama Idrusu me pacho na wonim tola dada tola mo de nyam se nka ko nya ge we kwa na ti se me ntama tola me na me yiri ade na me tola tu se didi enti abra da wo abra wo ko date hawa no tola nka kire wo se wa date hawa da dabi mpacho dabi wanka enti na wo ne abra wo ne ayi hawa date nyina no na wada for pa ne tola mebo a and gesa wanu wo ba re ta mana mi ni nam kwa ni se de oni tola kwa iri kura na nka mi se mi ntimi zan kwa no de me pese me hu se abra na wo ne hawa edate no se tola hu se mu date bia nko be ka che wo se oh esa ge we kura na me kura ma date de pe ni anka ta ando kwa nko ka hu ntampa na nko ba ka kira ni na how can we do that date papa be obi di kotudwa say ni wo say enye date papa na ne tola date ya enka tola ma Idrusu o me ka che say me na binim sana dan fono no so de obi na obi date ya say nya ma ne bonye da wuro so bo say obi ko ka kire obi so no obi date so obi na obi adam for kra na o timi ko ka say me mpana ni we ene de on timi nka ne sa oh na but say ebia say Idrusu ahu say tola hu say we ni Idrusu na tola betu ya ka che Idrusu say oh gay we no oye me ex girlfriend because some ye na for me ma ka okay ebe na ebia Idrusu no ebe bisa okay na minimu dia nsi enti Idrusu hello Idrusu kopimo say tola be ka kire wo say enyi san no aye ne dia no na wa accept say how wo na me no na nyem Mama Jose me say kopim say Idrusu be ka kire wo say tola be ka kire wo say Idrusu we twunwo na ha wanyi san no nyawo dia eye me akasa me dia no ha wade beto wanim ne dia na wo wagye atum say eye wo ne ne tia wanyi san ya wo hwa ne kama oh da sabi be ma dia ba ti na so ka che so wanyi ma mi gina me nya bo fra na wono be nti nya bo fra nya fe ne ba che o man so to ka che mum die mira ma form de digiti so that there okay enti ma me asem so one ujitu mu say eye wadwene say because asem we obie ni wa ye be ka kire wo a sanya plan work ya how one and say ususu say how are the nyin sign ne ebedate you and answer wo date wo nyina no na wo date tola so oba sign ni de aja say aja got to one mo ansa me ahunu de eko ndo aka che mum de me nya e ma ne moye e dia tie na dia si
You said that that's about MJ. And the sad day now, what I tell me, sad that day now, I thought I got you. Me take what to kind of the Tola the second by Drew Sophia, that what by Bedri Jawa, so what I done the folk or how when you have to cut it, you have to tell a situation why I can't. Now I'm saying you know, not saying you get across the what I saw the one that was there, Nimba Jacolano, and all the war who found the Mary. As a puzzle, until you catch again, he said, no, I'm not with no one told any day, and so will prove me a day, and you need problem by the hour. The new program, on a short trial, you necessarily to be a total announce there. I didn't any be maybe measure me back, the new program be Maybe now a bra. How are Edebe catcher so when you say any bra what the war yano, meaning so you were for bear ma, what will pay. A bra bay catcher so when you say any bra what war yano, na so. I'm Pachani. Nessus so dear, and your son, ya wow, dear. I don't get them. Maybe I say, I'm going to you. Enti to idrusu wodi asese no akasa no wo onni problem bia se akoda no enya wodi wonni se akora ne ya wodi amebo a amira sa na amira mi hunu eni atotola asam to twene e bia na wo baje ne gen no na eya ne yenti na e bia wo yesa enti tola me catch and say, Mimi Jidis Akrani Obama do what 11 years in ye. Ah, the Bia me do a chubu son of a kind of crack. What do you want to my dress not 11 years? What do you dress a date 11 years? Menka something that they tell you, Akolana some of them, and I can want some more to the sense 11 years, Akolani corner. And I was a tall, and I'm catching sense a tall and a pound me facing me. That's a old Japan to Musa Shabanon was one Tiasia or Bow, catching so one power from me court. No, Benjamin. Tis on Tiasia often facing me. Tiasia no facing me, we were a friend be a meko. Okay. Then I also engine to me. Tall and me facing you still. Do I face him? We will face you. Okay. Mr. Tall and a power me facing me. It's would you to me or Papa, catching so in the assem. Omnamo. No, me facing me here. What do you facing me? Since I told to me, I was so confessing. That's what me need Banama facing. I mean, be Banama facing here. Idrusu. No. Dina soma mineti asem. How am I? Hey, auntie, madam. Na Saturday. Day na wopaka kire. Wopoti Idrusu one in a say. We guy wo ba ha wa no one na wade ya eye tola. Madam, me pass out some na work on the idiot. Me need some sao. Me ko kan attending chair obi o. Me pass out. Me pass out na wo ko kan kire me mu. Me ko kan wi ni pa na oyi ni dance tola no ko yi ni dance say woni wo ba anyim na. Oh, wodi Akoma obi no. Tani pa no ho. Me nim sa asam no mu obo. Ba chawo. Oba no ai wo ba ha enyi san ya no. Wobo okabelma wone ne nyimu di kire o. Hello ma. Wan kan kire ma ne fa me humba mu wan kan kire me. Wan kan kire o. Ani ya Idrusu. Oh, yeah, my pressure pa mama and the feeling that we do ma hu tam duro. Idrusu. Baba. So see how ma me be ka kire wo say. Jai wo ba no. Jai hawa na onware na ware Idrusu mami so me ka hwan kire o oh then ko ya we mami wa me na we una obo mama ne se mami aba wa beto wo ni una obo ka kire se mami aba wa beto wo ni me ni ta mokro Idrusu mama hawa mami jina ho mane so me pa chaw we say hawa mami ba bete wo warning say Jaini bane chiri na onwari na wade tola wa kasa chiri me pa chaw da bana me ko kasa so ne dance ni ne wan
Mama, now I saw what I tell me that I'm not going to again. And this is only about hobby and that's my hobby. Now and then the one who fear what would them honor. I'll be fair and send me more honor, and this is about one as a mamma. Oh, my God, when I'm on the country, I'm asking you to that thought idea. Ah, the man asking you, and I'm just a minute, and I'm saying, I'm saying, my question, now, says in a day. Abeka muntu mutala every month and I'm actually watching baby. I can't really create the band in the year and that's an idea to the and I'm trying to say when you was on the solar near the Encasa, let me and put the take you in the how over the I don't know what you have to write now. As a college, I know which now I know why I did a man. Now, after the Dakar, some corners was also India, maybe Akoma. The told about fear Taparani, I on the album. Mr. When you are in such a about like Katasamo. 1 million. Then I was feeling so walk away, wouldn't sound why, dear? Idris someone and from showing you have to be banner with Jinahono. A band saying I wouldn't make a say, a back what a banner dear. Now from Sonny from the back, Million no be other custom. F me go, and from Sonny free or banner says, oh, banner dear, maybe Bama be a deity, a giant. I tell my for Bama for Frau. And I know Susan will banner in my money in other boom. Let me and tell me some from Sober Freeman. Let me win at some. Let me ask someone. Who should have money near a crown was a wine? Let me, we had your young one in Mr. Cranasano. Our John and Mr. Cranasano. Aye, it's and you know, cried that. Yeah, mammy, who bet to me a capasa and you know, cried that say, we catch a drusus so when I how a matola and you know, cried. Me, never can't quite fast. Tolano, and it was 2 of the no said, dear, no, we knew what some new. Okay, me that's a papa, Ima, and one and I'm a person may be someone you may shall swatch me. Woman, Mr. Walker Bonnet. I work at Crabia and Jijim. Acrabia, Craboni. How long Idrusu? Idrusu, and to say, what would him? I could not Yawodia. Me shall cry for the Waha. Now, me show funny, must say. It's your day that won't talk, told us someone to enter. I won't show about that should be over show. Tell us what I see our family facing me. And some men, I mean, 11 years in it. Blah, but you to Mr. Bani Oba. But you to Mr. Plani Oba. What's the Andrew told us? He I'm sister told about catching so me facing me now. The only insane. Oh, many Macata some men over. Baby, or pen or farming call. Send out the original told an immigrant when him. Told an immigrant when you make country or say. Dear, not all no hair on Wabeka. Now, that you, how I told her, I said, why am I born some to for or persuade Jimmy? Why you born some, you born some, you born some free on or and that's what they do with someone. Sanka, when you born some, I can only yam Rebecca say, boy, no, do open me Rebecca any pray. So I show you the family acquaintance to Busana Sammy Bois. Make a chance, so I say, yeah. Now no crime is here, come on board, you make a chance on your careful. Millennium, years about me, no problem, Acolano. Who sana obeka the last time I did who come my body I pay who sana obeka do so some in fine many the casa but me drink bibia ma me but me who be am catch some no what problem wa kwala no but who me no nia some but me no what problem wa kwala no meba ma me be say Idris asemi Idris how wanyemo no and na tola beka cho say abusa so me wo wi me na ndeti and na me be bisa no na tobo ebra how wa wo wi ya no side ni deti hello Idris. Hello. Ebra how wa wo wie ya no sign ni date ye.
ahada man san kai in kai you wo ka cha wo pa ma men kai o e kai no en wo mi do so me wo wi o mi ande wo so me wo wi o ni mi ande ti na ye ko ofin so we le fi men kai o eno no hunya ana tutu we ya pesa ye hu me wo wi ese na me sa no be de ti se ka be nya adi sakra bi age ba na hwe no so la wo jira de wo jira wo de tola sama ye budget wo de tola wo ya sama ye budget sen ai e na akola na se tola bete wo ni tola ti wo ni wo yin fa ye bi si da bi ni we ji akola ni tu se ba na hwe no na tola ni fa wo be face bi sa me de ba ko mo obi ba bi opara fa me nko wo de me ko so me ba akola ni ye de o se ye ne ye wo ha wo ni sai maka wi aso sam ina sra so di mi abro ile bi yes ni sala mi gusu tu school fees ato school atale ma akola na wo so to na wo didi da Akoma FM. tola idrusu mama maybe say was asem we biem tola this kind one what yeti amanfo anu asem idrusu no o tieti amanfo anu wo ba so be di ba no sa ko di nkomo filling station so so konkonsa base amu nyina ho na mo te asem ni ba nyina ho na mo tena ye meeting ade tena so sa ko tena ko to asem no so biem me ka wi asem nyina to sa jitum na be di ba no wo di ba no wi na tola ne so won tiasia wo be face me ba bi obe ko bi ofra me ameba wo de me ko akola ni nie wo se ne ba won de che se ne ba no wonye no fa no wo ha won se se na wa de se wo de utieti boys no e na ye ni se na ye kwase ebo na kama jai sa na akora na benyini eti ne wo jitum kra so ba na so wa hwe no kwa ni se papa hwe eti anu ne ye se wo bi wetene ne sa kan kwase se ne papa mi ko bra de papa ewi aso to papa kan no mantem wo sa akra ba na se aso wo moka ono ka se muso ya we eti se zanyo the first time obi no obi anyi mo so wonyin se no obi no obi anyi wo so wonyin so se hwe no by da no so sa akra ne ne ba so papa hwe no ene de bi si bebre but edin da so se akra papa mi enu de se nye eti drusu na ka se mo ya wa se akra ne ne ba okay me ba ha wonni musa ne mo janka ba bi so idrusu kwase ebu no be so obu idrusu hello mama I put it to you say idrusu woni tola ena aka me ba me ne wakasa boko ena mo watena si aka bibia nya asem bia se na wa adwen setintinti woni tola ena aka bomu a mo pesa se ababa wa mu gu na ni mu ase ya bonsa so ya hwe no ana se bibi ma ni nya no ma me tola aniemo ho pa na mo ye no tola idrusu na so me make ko mu di na bom sa idrusu Akoma FM. me obeyi anyem ana tola bete wo warning wo beyi wo wie ye wo sign ni ta so be nwotwe enti se wonim sabe wo ye be dwamanfo a ne mprafo ye mienu a owo ya des na wo sign ene ne ta akwa no wo forma me ba idrus me pacha me biso asem me no asam de aba ta asam hun se ge na mistake na ma bi wo nyina ede e ba e all na ye mistake but wo akasa no wonim sa akoda na ye wo dia eti ade na wo ye oba na wo ye no asam na ba ba eti no wana se wo do gine fum so atum na nyina hu ko fa so a e be twa so problem akwa se bia ase wo eti no en fan fa so bia ye dai e ba me sa din bon me ade a me mpero no ene wo pedi body ene tola ye fa se ya bra ye fa doctor ye nye dia ne ni ehunu dia ne ba idrusu Akoma FM. idrusu wumpa din bo anka be ma wo yire wo manka ankode ti ba ayi ababa wa de me ka kire wo ne se wumpa din bo bebreba bra ye nye dia ne ni ehunu dia akra ne papa me pa cho me try enye na problem no adi any problem now say you know the problem you actually problem with you obi me pa ne si adini ya ne dia na ya ne dia me dia se na me ka ka me ya be ma no ye be ye mu nyina mo ne akra ne dia ne ehunu ne papa wo ka say wo jitu say akoda ne ya wo dia wo jitu say bra wanyi say ye no wo yi e wo mra wo so wo gi atum na o problem ne say biem na mama adino ya hwani poti so ba wo ka afọ abatia e wo ti nika se mi ati minute ni pa ni kin na say Akoma yes ye DNA and lie eti DNA ne ba na sa ayi DNA say oh akoda no tola dia woni tola ni asem akoda no idrusu dia tola entumi ma megire wani because emra mu no akire sa akra ne yodia yenye DNA o problem ne say obi asem ba akopɛ wa bɛka de ni gina so yenye DNA se wa mpere so say na wo ko so agira wo ma ne so idrusu meka cho se wa hyeda ne tola ene pesa baba wa ye mistake emema samu na ni so ne branye minim meka che ni plane so ne branye
but only taller and I ya adwene koro and the masha da person mu gu na nimu ase iya gidi mo ya adwene koro and the mu gu na nimu ase ye gwa no ni ya gidi and am say ne mu pa na nimu gu ase anye hwa ye nya di ane eno so Akoma FM. ye nya DNA idrusu na mate enti da ba na obenya wa baba ba we say that ni yare ohun idrusu yale da so yale aboa ena me ba me hu me kasa o da ene wo ba wo me ba ka try me say wo yare blood da bia me hu ada nanu ma hu nanu me hu di asa na me ka try o the last time me hu yare wo ya bia ya de doctor baba wo fi da be na me hu wa be kasa wo yare ya de doctor betra ka mu aba ka sa me enti a so wo ya me ba me yare try o wo na akora ne ya wo di a chichira che wo se nya wo di wo so be so di me abro tintirinti ada won kwa na kuta akoma e dia be se me ba di ka bo ma adwa mandala e wa hina fa na so de bia me hu na me bo ma adwa ma no Akoma FM. idrusu baba idrusu ya baba ho sa wo ma ya de doctor ne baba ye o sika ready because as ene na ya di da hu na ya no ene wo ba no ne wan to me se me hu o mo filling station de bia me hu mi sa de bia me hu na no na 3 days kra wo ni sika idrusu ma me ka che de wo be de ti wo no yire no ma mu ni di ahun Muzi na nse kwani bom yira kwa kwa. Woni wo yire no ma ne emanu na ase ya won ma wo no ema se na ase wa medrusu. Na one yiro chenye ni yenye ni pamiensa. Mo ye ni pamiensa na ase wo. Enti se woni skanti o ma ne no wo yire. Ene manu wa wa kire mi esa no ma wo no. Enu no obi anidi. Onsho mu nyina. Idrusu obi anidi. Kan so woni du kura na obo mi ne jaire. Onsho mu nyina kra, obo nyina onsho. Wo ba ma wo mpedi mbo ma me ka kire wo. Ena me de body na me mpe edi body me umpedi boy na to yire no ma ho umpedi boy wo wade wo na wo to yire no ma ho wo yire wo ho wo ma wo ho ha wo ho ne ba wo ho wo sai ni emaba wa me ensa na wo me pa cho umpedi bo na umpedi bo de ne jampra twe umpedi bo na sabe na dia ubema de ozizo asa o ye de obetuma ye de ya ka na ya akokora na sa na me ka sa usuro dimbo sa no wo ye ka sa usuro dimbo wo wo gu wa na ma ne ba na o mo ba ba jiska ka cha wo se wadwuma asai wo ni ska mebo wadwuma asai wani ma wani kwa ni mse na zo oba ye ya ora nso ni me dia me nimu se wadwuma asai o wudi dipa me nimu se wadwuma asai bla yi me firi mu me ba cho me nimu wadwuma ho krata nkuta me ena wadwuma mo so me nti obi ena me nkuta wadwuma receipt ni pan ya wo ka tem se wadwuma asai nti be 2 weeks ni ya mark o yi me firi mu kra na me nimu wadwuma masem adwuma asam kra de be fole me se wo musa me na de wadwuma mo me ti obi na me hwe wadwuma so ma o Idrusu se wo baba anaye mre ho obi kwase na ye kan wasa ka se wadwuma asem na Idrusu wo baba anaye ntu TV3 ka ye fa domumum ni amra ho ko de nya na duma me ye Idrusu wo baba anaye ntu TV3 ka amra ho o da wi beba me pa cho da bai shameda Idrusu shameda wa sha me da me ma sha wo da ye de beba Ati ore me so o mo be fiero mo mra na ba ye sha na de se la fam. Me dia me ni hia bia o me no ni hia. Pa cho ko da yi free. Wo baba da ba na wo baba ma me. Woni me do hia. Hye woni me se betena se aka. Da bi onu dia woni ne ntra se ka. Me no ba ya me no tena se ka so ma me ni de si. 11 years ni wantumi ne na ntra se aka asem no. Me pa cho asem na bedi ye ho. Enti woni ni nsam ka oni ye na wansam ka. Da ba na baba. Asa menene ni asan ka menene na wasan ka sa Idrusu dabai ana wo beba dabai na beba ana ka ti da na ma ba man ma wo da wo de beba asa wa hange phone no eya awurade onim se Idrusu da so wo ne to na aye tintirinti o wo ye tintirinti wo na dwe se wo di mabro she wo mu ye bibia bom enum nsa wo mu ya mabon samfo ankasa wo mu ye den mabon samfo oh yeah there we are born some on your own you are a born what also jina de ojina na 21st clinic no this one more and a sciatica expert me so wada we kwa 21st clinic na to ase eju dwim efa wo sremo ekosi okay mami nwie answer
20 bomodi ana fo ni achina wo free with you so ekoso na ma reso 21st clinic kokowa ye tutu yade bia fidi ade sa yade ya wane wo 21st canteen 7 pepepe na bo na ye ready fofo ni adwene kwa banku ni mo ni na ho kan do me market video dan mo ni ebutio kuma se hwehwe ye wehwa overseas wota for radio so nyane tachima go so no sehwe 21st clinic ye ho sent no age ho enu ntimi so wo ba na fom kwani ya afra ye e was 0547 311 0540 311 me pa chao mo fa idrusi ani ye ba no 11 years ni din de san Bacho de Nazifa. Kasagu fidie ni mama. Nazifa. Nazifatu di yan. Me de Idris na me de so ni din. Nazifatu Idris. Na so ni. Na Idris na opere sa fa di to akra ni. Me de Kasagu mama. Ai me ni din na da no so. Sa me de minim sa ne ba no no. Eti na Nazifatu Idris. Osere me Idris na di ato de din so. Me pacho etiefo amhwe me chichiri bencha ye Facebook live. Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 879 FM. Bra Facebook live says here. Idrusu funny that one. Nazifa. Also funny that one. Nazifa. It is funny that one. Idrusu funny that one. Now Idrusu so I feel where na so 40 years. Where we not 40 years. Mepa omro. Omro so sa wa hu. Me dia me hu ne sa akokora. You say Jumaden so dia and you fine. E ka hu bi enti wo mo foni na da so no Idrusu na Zifatu ena ayi tola wo bonsam be ma papa mama ketro ne tola wo bonsam be ma sasa bonsam ankasa Kasagu mame wo ye sasa bonsam ankasa e ti ro sasa bonsam na so wo ye me bonsam ya di wo mo foni ni na agu an me papa bra se Facebook live be show bi na ka che mam ya ko mi na ma no akosia bonsam eye Idrusu dia wususu sa akra no eye tola dia wususu se won sa wo mo banu na emom no eye ba ko no dia banani no dia eno so betu bi a kire me eno ti wo sere me mani bresa me nsiri o ni ti bra Facebook se si a be kire me na emom no eye tola no bi ka mi kire wate wo ye di papo ne fo na no ya akra wo Idrusu kra so be sha akra no asa akọ ka se wo che ni se kasa na no ya akra Idrusu jitum so ba be sha akra no no obeje atum so wa be hwe no wo sa be ka kire me settle so wo che time wo no be ba so obeje ba no me ba na ukra me wa ayi wo de me ba sese ma me nwewe best man capsules so mo and day each time about center and the best man capsules aba each time one of the best man capsules aba we sister na ya be ma wa ye mre wo pemo de boss 1 minute 2 minutes na just say be ma no da ho ye cancer prostate wo hwa mu ana wo be mu no wanya cancer no gonorrhea syphilis me say wa da edro we ye me ma kwadro me ma ka fadro me ma no ya me ma church and the best man capsules each time about center dia ba enu tu ye be ma wa ba da bridge me say wa da e ma no eni hu fe ma osaka best man capsules na ba ye breast kuma se daniel ba have me Kwalina ke ba Mr. ba benya bi Suhum Hansa Street eho and each Charable Center where they purely herbal capsules wo fe one se say was 0208 288099 0208 288099 and answer 0244 966 043 0244 966 043 Shane so emma say part the Sub Solutions Limited wo boa wo so won san yuma na so man Ghana wo san yuma no say akoye okwa wunya ba bia fa nkonkwo ye adwuma enu nti wo ti fie ye carpenter we ye electrician we ye IT professional san yuma bi ekra wo no so di ti fie me say what the Sub Solutions Limited say bomodi an frɛ wo no se sia na wo mo emfa wo nkɔ Ukraine and Czech Republic and Romania no mo nkonkwo mo adwuma papa nya wo baje aketua kese pa ade agu botomu enu nti entra ho ema Sani Yumano and enya kwa bomodia na efre Sub Solutions Limited sesia na eni womo eni enkomo a ebetumi aboa wo na bibianya kama Alaska Star Enterprise original wallpapers papa hin fie no eni ti bomodia na foni eche Alaska brenya brey na kwaje original wallpapers no na bibia entumi enkonkan emfa ema wo 0554114878 0554114878
4878 Jagris Fertility and Natural Clinic where wadi female and feed no not just say a woman yadi and be man troubles a quomo monko Jagris or yabasham yadi yetutu yadi any free or bawukwa any na watch ubons or menses and ama ubakwa check near Siwawo Sap when you say diabetes stroke I want to chill Nina for ne at share Jagris Fertility Yaji woman when I'm from 80 and until you when I'm from Odruno now woman so the pabota wachi a dread see if a minute day juma and if friend of part of what you could see no room maybe down one upon 2 p.m. Chronom Kumase your chronoma boy ya don't go factory shenimo and Cryandenta as the Takras the Banchas sawmill Mensa Street I want to be with Jagris what Takras the friend 0243 40 40 83 0243 40 40 83 and 0543 009445 not just say bibia into me kwa ye Bible Center chefoba Mr. Wabomadi awobubu gumpem and Casadi no pem wayarsa obekwa Bible Center yade nka ye nyina so Dr. Ba achemfo yatenete ye wokumase atonso agogo ago hospital nchentema community system lashibi ye ben Bowers Club frachemfo ba e was 0244 083482 0244 083482 and 0272 5012 ofra achemfo ba bajoso Daiwood Eba Hospital ye the Daiwood 360 capsules number e ye mani meme nyina capsules obi atumi no bitakwa bentua enu ntiri se uyo ba awututuo anaso sisi ene ye ya wakoso kuma enum no enema agensere pia agempataku no nombe be ma so sisi wutu so ayembre wononom eye Daiwood 360 capsules na esiesi mo Daiwood ointment waposo no waposo fetwitwi keke anapokrasa would be fast hour na would twa be ma would twa esiesi o Daiwood Eba mission so malaria fever wonu mato wuntumi ne dia edro ni obednom na abedin wa dance a kire me heba na pharmacy shop obenya be Fred Daiwood e was 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 na bibia entumi enkoso kama emfa emal national suma me 3p garlic mixture there Eric Ahenkra Abraham Francis Wager will be adi one dance Higabema and Emmanuel Adams one nyina ekasa was say 3p garlic mixture 100% garlic extract natural plant juice near dia ka ho edra ya fancy anka near fancy jaso purely natural 3p garlic mixture a immune system high sugar level high blood pressure stroke asthma intishiwa mesewa da shane suma me wafu na ayakasi abroso stress wunya 3p garlic mixture Piwak natural number near 0248 928824 0248 928824 0201 ye twa ye ho aba se ye ba na che se ye bekwa ahoma ne so remom ne ye twa ho no kai say time about me study malaria dro wonu matu ntimi didi kenje about capsules so e bisu immune system no friend 0244 417669 0244 417669 ne to time about me cha any kenje herbal capsules no ebi ye twa ho aba ye ba e betwaso Abrantie we na mesia no hey enne die besi she na anyi se ne ba me ko tu nanim e ma wogitu me ye se mesei no enti na yeguso ana ye kan ho asem ti emu wona na obeka kire me se abrantie bi aba ye friend tola esenyi se ne ye ne dia enti obusa me se minimu na anam so wono de meni na de ti da bati ye jai en wo so okay ne waba beti no woni senyi se ne ye ne dia but wono so woni ne ye free pa o munyina timitu nsadidi nti wono de obeka en o ka kire ne se waje nwa eden ama no enti wono de onko ni problem nti in fact me so mete ye ne ha me pa ana me call tola no so me ni menu abako ye coffee o ko dani problem nti ko bebre Akoma FM mo ase bai ma me story de asam no coffee so waju me do ko to waju fo ni me ma me krata ma me de braid risu no any tora no but tora ne de bai risu na ama enti ye di asam na ko ne abasa ma mo be ka kire me se risu no ba me be report mo na ye mefa no na me betna ase se omu na se ahomete ne abufo na me de akotoro ane so se wo na waya ma Idrisu anje nyinsen no nti ko ne ko ka bibi kire no o se me nko nyinsen ne me de a omu na masa akobia na makofo so na maji bia 5 cedi 10 cedi ti later one no me wo ye me hu se ase ye nkwase asem na me di enti o se me ye de me sorry ti me sa ko Idrisu no biem ase akola no ko ka che se sha akola ya wo ni ne hwe wo kola no wo se wo ade ti no wo se wo ye me sa o so no de ogitu mpa sa akola ne ba se ne moja enka baabi na say ya tola ne ba ne fie be ka chese nyin se ne de ane de enti enya de so beji enti me pa me nkora me tola no kokasa na tola no me sa be ko na chose ono ane be ka wasa aboa ena me se tola no so de enya de so be bo ni ma ba be ka ena o ka che me sa ma to be sha akola sa na ma wo 4 months me sa ne tena se chimp na wa akola na chi 4 months no ne tena
ehye ya asem ko beji akra na tum still na me hwe ya kosi mre kakra na onye na adwen say obeji atum so obehwe ba no na me de me churchri ti me churchri kra che kra satan kwa na kra no be 8 months na me di achira na me brain na me jaye se nyambo anesi na onya 11 years nti me bae no na me ni ha se me tu kwa kakra na me bae me bedu ye no me de kosa akopem no e ma okra me ka so se me do be ko ba bi mo mo frel eno kasa na obepa ma cho ne me wofa se opa cho afi de wade atum se ba ne oba se the way asem na si a chast na me da so di achire ne de wafom nti opa busia na achew na mo fa se wate opa busia na cho na bepa cho ne ye se okay ne ko pe bi kakra bra na be gitum se ba ne oba osian wate wo kwa ba wo kwa bo she 2 weeks san hodo be me ensa afi de me wo na sa be ka chem se tola se wo obi akoka che tola se wo wa ya waju so be je ba ne nti se oh no what set time a wo be ba so be je ba nti time no so na wo ba wo do be famra kwan so me so metena wa dwen ho no program mi tie pa enti na wo se me de masem e ba na me de be da mo na mo boa me ti me ba ha wie ya na masem a me de na mo no okay nti wasem no tofa bo nyina ne se woni abrantie edrusi na nyinsa ne anyinsa ya wo but abrantie bi so a ye friend tola akọ idrusu akọka che ne se nyinsa ne ye ne dia akoda ne ye ne dia okay na tola winimu no me ba so me na date da woni tola nso date me ba okay enti woni tola date kosi daban na woni idrusu nso date daban kosi dabaya what to be buff forward sakoda na ye ne dia oh me ba so mo de o mu nyina me ho mu 2010 but tora no nshada nye dating bia se me no bia dating o mu nyina din e bia tola idrisum enu o mu nyina date 2010 wo mu nyina anye o mu nyina din wo bia din me ba so tola na me di ka ho no first but ono no nshada nye serious mpena twi bi se obi na obi ti serious yetna kakra bi ne ntam tie me nti ase akire me mu me yetna kakra bi me ba so yetna kakra bi nye dating bi ase yetna 3 months and 4 months impo na dating kakra bi na dating ye na eja ye me nti ase no hit and run dating na ase de year ben me ba so 2010 ya 2010 ena one tola date ye se tola na ye wo first boyfriend yeah one na me di kare ni date ye 2010 before crown sana me be fa Idris no okay into when tola date for how many years and any years cra be months bi but on sa che almost 11 years me ntimi kai but be months bi now yeah be months ya had not for serious bi almost be 2 to 3 months bi na me ntia because say wo bi ase me me ba cho sa wo no obi tina serious a bia betimi no bi ase na 1 year 2 years serious pa 2 years 3 years ba wo no obi kwase na 2 months ne 3 months bi kura 2 months bi 1 month bi eno no nye serious okay na say na woni dan na woni ne tina ye woni ne ja ye die na esie wo kwafa tola no na wo mission wo motive wo goal ne say menene ko passion ma ko me baby me bibi na me hia na me ko je free ne ho na ma ko me pa so eno de ma nyama je say menene betena sa ware for say bi okasa obe ware me kra me okasa obe ware me kra meti ase ama no na me nyama adwen aso obe pay me say for dating obe da bi ye the dating na kwa wade na me mom de na ni ma adwen mu say me ware no me pa so ni ma adwen say me ona de dating na na ma adwen Akoma FM aware ni wa adwen mu but dating na wa adwen mu say oni pa bi won ma obetima ka so be ware beti ase oni pa bi won so won pe na ware open dating dnt obi ane na adwen but na me so ma adwen no na you have to tell me dnt a wo bi ho a yetumi dating no any dnt obi otumi pa ye ware no onim dnt a because obaby e pa ware wo baby am pempratwe enti dnt na se be ma bi be so pa wotumi ka so be ma we die me pen only for dating but enye for aware me mom de on say obi ane na adwen me ma adwen na meka but say no wonani afi no wanyini nsoso tola no ya na ni afi no wanya afi be saying oh that time no cry no ibi obenya be 50 2010 no wanya be 50 years yeah okay no wanya adwuma ben but so no operator oye chainsaw operator there be omubu nua onwura operator no chainsaw operator yeah. Okay Akoma FM dating me power there me nya me answer no go away say me pa so ma me akosia oba no wa me kan tam so be ware me o hia me no so person no metena o woni mo tra na duadua mu atu aware enti na me so na me hwe na age na do na me nim se bia wa awe wo ho ntika ne de ma me so hwe na wa awe ne ho
na me fi say ware o ho ware ne kire me I don't understand one mark abrofo wi ware ne say oh na me ka say bi adidie o ho say ne de obeti ase sika wo ho oh nye sika sa akra na ene de say ne mi ka say odo kakra sika kakra but enye kra sa okay ena na me da bi ware no mi ware ne jira ma ne ma mi na me fi say bi a ware o ho say bi a o ye nipa bi a ware o no ho say bi a onye basabasa na say but na ono obi so wo ho ma nipa no kra beto no ne dem me ware de hawa me see super you do nyame ya adom next year and ye bepa ho ntoma Akoma FM ya wodi mutinti my pa me mama Joyce na Akoma FM komodo dansa akoma chede obeba na ene wama ne mama ene ne nua be ma ba be me na ye mo ha ya ina mama ye mo ha okay we dey ye nimbi and so ewie yo okay ewie de boko mama brand mu kakra ye di mama e ka se go ewie de boko se yakopon bo wo mu na yame abo wo ma atonsu pa kakra gu wo mu sui yes ebi ni wo kra kakra akra na wo so wo mu hwe kunafo nti wo mu so keka wo mu nsa ase de wo mu nyaa no mka je se yemfa mlo na fa me kunafo ne kunafo na wo mo mobo ni nyanka na wo mo mobo bo wi ase yes ye de wo ma se wo ma twene wo mo ho no ma ye bia ma enyanka ene ekunafo okay nti and then me Joyce mama aname boa Amsterdam for Akoma FM Amsterdam for and Amsterdam for mo so de go Amsterdam for go kromu akasa and then ye Amsterdam mama nete ha ye Amsterdam papa nete ya aname boa Amsterdam ya be ma and it's na Amsterdam for go krom be na enti and mo ba ya and yema bebre and ye gigye ye gentade ye gentoma ye gemo ye gianwa ye gempaboa ye gianone and yema bebre and your sister Joyce or say adian and ye found some ekunafo yo era sipa mame na me sinchira mo wade kese a moye we dey say afiaso se na mame kan o ma kan o mo sa se kakra o manya no I say o manya ne say o manya ntoma 30 pieces okay and o mo de emo so 5 kilos so 30 and also 30 we emo mako aduasa e ka ntoma no ho se fa me boa mo Akoma FM se the Bible say yahwe san krofo no na nyame hye be ba yen so nti so ma kai dia na me say nyame so be kai wo nti e ba ya ye nante se no okay nyame ensham ne ma me den de say Ohima Jemfua and your brother didn't say Prophet Samuel Akosa and uti nyame on sham mama will be a hokra ne bear yadra ya and they say woman ne banning yet nti nyame shaw say ya mama Joyce didn't yama besi mama so na mama kasanya made the bema mebusu ya made bema way na wokai say e krafoni nyanka bi wo baby a wo mo so ka wabusu ya ho nti mo de ne ma ne pepa nyame shaw papa pasa mo de bai me nua bema prophet nyame nhyira ye beka sachire na wanye makoma so ade ma mo sade mo aye bi ama ye nyanka ne yakunafo no nyame nso enhwe na de mo hia bia onye fama mo sa yes sister Joyce ya Amsterdam Akoma golden ladies yeah and na wodi ne ma ne ba na say ya na wodi ne na woda 50th birthday ne foni no na ye twaguso no ane me patro dani foni ne mame ne wo fa hankasa wotumi se oye oban manya for sade ne mame ene ne brexit no na doye nti me hu ne menka ne ma enkoso a enye akese sa sister nyame ma wonni wo nkwa na men wo benyini wo mame benyini na wo benyini so adi wo mame ya chi sa kwapem se wo behu se wo menyina aye nhira na wono so ahwe enti ne 50th birthday ni picture no nyame nhira wo benyini ana ompemetusela pa wo mo ka woni nyina ka ho Akoma golden ladies wo mo yin me enhira mo ya da ya sisters ya na bi so esimo so na je say nyame nhira mo na e wo de mo ye e de amaye ya da mo ase that's pa okay yo all right enuti again and Ishmael na waja won mo kwai fe e de amame se de ka fe was talala ka fe professor yes prophet akai talala enuti ba wo say ka biyo ka fe ya kama esiesie ba na ba bia aye yopo enti siesie ba ma esiesie wo ba no
me se wada oba wo mo jeji ade o emfa kankan ye ni ade bone se ya de wate wonim die ntia eyi hawa ache tola ya hawa mpra bi obetwe bia na tola ko atwese ka ko no wodi ade paje wodi ade pakum tola and won't how I won't I know. Cafe and a machine how I'm ready made the man no and as I say what do you have to say Bibia Camano and it's a beman on a cafe for Bannon be Daniel Bacolena friend and something smart or was say why about my pojo that's smart congo also being cocoa friend 0207 183 819 0207 183 819 Aya Karensic Ventures away one minute is Sahara in Upano Abba and then Musaya Diadro and there's Sahara mission in the J capsules capsules mienu Zara mission 3 cups nefanom ene oba ensuo guwo bema ensuo fro bema noba oba ensansa gu bemu enu ti woni bema da no adum light bema so ekuro ni ensansa gu bema enya akono ema ni ntimi fa nye poki ana pokra so wo mu ntimi eni ni sakodu mesre wada wonya Zara mission ne G capsules gonorrhea syphilis ne so eye Zara mission ne G ekobom eyenta for unum G na wo fa G a wo de Zara mission aye ensuo na wo de anom ebesiesie oba besiesie bema no mushia je perfect no so a bistu immune system no perfectly Zara capsules de be ma no bia esiesie ni paduane yi yade bia wo be ma wo gira so eye be ma preko no wo bo adwuma anopa mienu anwumre mienu be ma no Zara capsules na eni wakagina mu hidi e ba mesha de obi o diabetes ene mentonchia e balance blood pressure no typhoid malaria ni na ebeko wo kan she drugstore in herb pharmacy chemical shop u benya bi 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 na just when your charismatic ventures for Sahara in Ronibi how am I wonwe how me patro sem ba kwa me pesa me bisa wo na wo ka no kra kire me ne se ebra woni edrusu atwempra no na woni tola atwempra ukoda we wonu akoda we ho bra woni me na kasa gu ma me enya no kre enti di na osusu se e tol eda so a edi wachi be ma bi abekwa akofa no eno de ade se minim se pai ni tirim ne hu de hu ya di se pai ni tirim ati se pai ni tirim wani mu wase se ye die na oh da bi minim ye die na akwaye tola de a eno kra da me nti ase ye die na akwaye tola de a akwaye banani ne de a oh eno de da bi da akwaye be ma fofo de a enti ye die na Mijit wo fo aso yenye die na wo fo aso yenye die na mame mbisa biem me hu bi pen kasa wo fo aso mejitum okay wajitum eno nti die na na ye be ye ha wa twa me ye wi a ye be die na no nhihye ye ene kwa ye be fa so a ye be ba o bi di foforo ka nya asembia me da se eno nti ye fa second story no mo fa mra me na Akoma FM to aso second story anwaden second story anwaden eno nti ye be mo na timi se he ye kama atenka power capsules ma sanka atenka eye Jehovah Medical Center for Edra omo dia ba ye friend atenka power capsules don't touch us ansa memo official pa me de wasen so so dia atenka ba e ma ne be de ma so sanka wa ma atenka power capsules on the rank ye nima de friend atenka me say wa da so your ba na wini atenka ma sanka atenka power capsules be ma wa atenka wa chiri enu ti ya na ma ne bre unya atenka power capsules wonu no bia bibia be kama won pem empem ba ye hye na Jehovah Medical Center wa Paraku Estate Atasmanso for 0591825365 0591825365 ma won sa enka atenka power capsules ni bi na bibia anya kama abapa memo ha wudi Bacho efa Mary Crunchy Bacho okay Mary awiai Maa Akos bacho ewe boko mishia papa bi wo Accra no de opasa me 2 men but odi 2 men na me basa Matias ama no no kan na me ye ba na me ye adwuma wo ne sister enchen no di hu Akoma FM intina ne sister na ha adwin to no ahun ne sister ni su nto bi sa me se ne sister na me ne ye adwuma no ha me na but o me ye nuafo nti manka nti opaya me se Matias ama no ahun so jam so mepa no obeya ama me nti maneti asese me ya me pese me free ne sister enchanti orenti eda ama me na me free ho na me nkwati na me a me mpa edwuma na me ye no so wate nti me tiase ama no but me bo ne sa wan renti da no ma me jai ne sister edwuma no na me kwacho ke baby se nka obe renti da na ama me enso wan renti da na ama me ye ne sa ichi me fa na onfa
me friend na for first me drive me friend on so on free nti o ma me san ba Kumasi back but me ba Kumasi nya na yakasa na me say say dem ba Kumasi nti we don rent no Kumasi ma me na me page me no see you what Maa Akos me kan sa wanye na me to ma dream nti mo Kumasi ana mu say mo Kumasi ana mu say wa ba Kumasi and then give no friend to friend na me call ni nchen ono so ba o stay wo time hotel na me call ho ti me call ho mo no na je say o pa so san na me edi nhia na me se me ye o ba so no da biem mbochan ti maye na manya no ko ma me ye adwuma na adwuma ma me massage ni ko enchi ne nan se wa ma da bi cheche me mu ye emongu so sa wo ka so no beda wanye nti wanye ndie na ye na me se me ko nti o ma me lole fe o se massage ni ko enchi ne nan ansa nti me ye ni na ansa na massage ni ko enchi ene ne nan ne sai nti ne na entian no me massage ma no ko enchi nti me ye ma no na o ma me lole fe na me ko ye but ejumesi won kan ye wa no wo form me massage wie no na o ma me lole fe but ejumesi kan no anase dan ne de che se me ka onfie me because when you me wie nti me ka onfie me nti eye me ya pa na me ko nti me to ma dream say enye hwe nti ma to ma dream the last month the 13th year na Saturday enimre me to one mu say MTN no ma be frame me but no ma me nim ye Vodafone line nti mu say MTN no ma be frame me na me pick ye nti me pick ye no say Mary na me say ba cho na me no kese no say Bra George na me say Bra George ben me bra so am di na chi wa kra ni junior ni su adwuma di George nti ya fan say brand me so yo no but me na kasa ko eje na che say yo no na che say papa no Mr George me so me fan Mr George nti ono me kasa aye no ono me kasa no say me we fi me na me say aye hwan no say Bra George nti me na kasa aye no hu ne voice na me say Mr George no say aye na me say no so wo Kumasi na me say nti no so wo Kumasi o ye meeting bi wo Golden Troop was side nti we a obe frame na me say mate na owie ye nti anche na osan frame me nti o frame me no bi sam say ma pon adwuma na me say dey adwuma fie no bi sam say adan na me say miniska me kan say me kan fa adwuma mo fa ma me nti mo fie no so okay na memra na yanka ho asam no fa ma memra time hotel wa ba Sabra time hotel me da se first time hotel mama me ba cho mo twa time hotel to mama time hotel ye baba wa hu ni pakro ne ye time hotel first wa mama wate oba Mary me name first time hotel mama ye beto so ye menso breastfeed foundation clinic I feel natural health center ye ne de famike aba famike no a treaty candidiasis enu ti ye manko andro be ma wu tobi na tobi na wo de akwa wo yire etu white aside kudeku free ho ye famike ma unsanka bi probia 3 de a treaty sexual infections oye oba be ma wonya na mu san ya de eyi free won ti ma unsanka bi never the park capsules de etutu kokwase pro koko enu ti ma unsanka bi enfidia kase a ye de sa ya de so opom de wunsam ya wa sia I feel natural health center e wo Ahinsai estate ye wo ye ben good Shepherd Junior High School. Friends 0555 902989 0555 902989 and 0245 1112 91. When you dear tia Mama Mary dear see time hotel no. Because and then your friend Bema no. Mary wakagumu your friend saying Mr George. Kagum mama ntie. Mr George. Mr George also here dey adwuma. Ma bonesa. One kind adwuma. Okay. And Mr George, Bema, na aye wo say ye di agro meboa. When no Mary wa ha enti when no say nya agudie. Time will tell Mr George. Me show 2 hours number no afra wo no. Sign fresh number na so. Fresh number na so. Bema na. E mema ba mu pebo hye. Mo pe ma fa won mu a na mo hye bo akese. E ma ni yiyi mu styles ni wi a. E bo hye no mo jai. Wo bi aka cha mo sabu ko pe bi e dia mo hye bo. Wobi aka cha mo samo shabo wudia ene wudi wie ya sesika na abeyi ama ba no a ene age me kwa ba 2 million 5 million wo yi na ade ama no enko sha ne bo wudi aka cha so behwe bo sha na dim bedru asase so ene bo sha di Mr George ya ba Akoma asase so afa wo anko asase bia so sa Akoma asase so enti Mr George 2 hours number no efra wo anopa no frɛ enti sa me ba cho mo transfer Mary Shame minim di nti ade ase ya no no ka se edi agro amen fever mix
malaria be kwa wona me ya ne wona mra wuti na dwa wo wuti fa wonu mu ato wuntimi ne di me so aiming fever miss adreni ne bomodi ana no bi na bibia enye kama na aiming fever miss die wo kwa chemical ne ba shop bia mu a ebi wo ho na chese wakoto bi a doctor for the prescribe esa say eyedupa yade bia ha wo so ko Amin Scientific Hospital ye wo kaje tia ye nso na di hwɛ mo afidie e ma re ya kache na wo ya do to so na show yade kama 0277 001234 0277 001234 bibia enya kama enfama me pa cho Josie fashion wonu na esiesie me wap mata ade ahye me Josie me se wo dabranya bre wo bepam wo ma wo kunu o ma me wo bibia ntade am bre kwa aseda fa koma Josie fashion no fa mpama wo de apaso si material mu ntoma mu a Josie nim ya open pam enya ready made ya pam ene hye me Josie fashion wo bom so on meet me there sports ene dey hwan mo fra Josie e was 0243 533 465 0243 533 465 Josie fashion na unni ma de pamu ankasa Josie o yade me so wa da yikefosu travel and tour recruitment agency baby apeso to kwanko kefosu edo beko enu ti bomodia na bra kefosu akache me se wa da shane so kefosu say free plane ticket free working visa free accommodation and your dema work kefosu ye na da ya do beto kwa kuma say am na high tension friend 0241 169774 0241 169774 na bibia entumi kwa yema grow fine the finest about tonic and no ya dia ba wanu ma 20 minute dey won sa wona yetiti ana wo konfitira wo fiti kwa wonsam no ayebisi basa me so grow fine mojedro enane srade wonchirim yakwa kwadi buranyan wo bedi srade enuane wo bawe srade nampi enu ntime se wada ma grow fine about tonic enyo mojedro misi eba kwalenak astamrum smart eba fred mensa ba pidan pure leaf chemical ne eba show biamo na 0244 596532 0244 596532 na ma wonsa enka grow fine mojedro ne be na ajimi eba mesha Roman father dro ukwa eba ne famasi shop biamu a wo so wuto ajimi eba mesha sanse ba poso awututu emisisi miti fedwame miti akasa dwame stroke me spana kwade me ya mayaze eye me ya biye bibi kakra bia na bre uka ya we no si ya ne ma ajimi eba mesha esanse sadro we ne sasa ya de no friend 0243 1159 48 0243 1159 48 Global Care Recruitment Agency ye pe bus drivers e wakata boso me 3500 Ghana cedis ye de betu aka lasisi anasa F ena chese uwa na odi aba ye wo 18 mu ahenema kokobe 18 mu junction Freglozo 0552 833381 0552 833381 Energy Catering Service NE yes bro nyai wa pontu no wo program no wedding no part wa dore we ye no why and no wadua no edi ama local continental dishes oped your board or baduane na aduane ya delicious tasty a finger licking food me pacho licking just a water frewonsa wo pesa aduane ne bia ma wonsa enko Energy Catering Service ye wo Breman ya bembe mo kuro no main station macro traffic light so me macro ya ne golf filling station 0243 367993 0243 367993 pacha me se leke ya chesa water frewonsa leke Pastor Julius mo Wana ka Jose leke water frewonsa Pastor Julius me wa kwaba message Johnson abro for na Gallagher food yes ya no udi aduane bia say Energy Catering for no aduane ta frewonsa say ya ta frewonsa yam de fet and friend no licking licking no yankwa na nane ya licking from beginning now licking yes ladies yeah and the licking and no busy why China woman baba na mama no me che yankwa ya chia ya hefo de tiefo nyina be so fu kan for ata be chia no se Akoma FM o eba papa Akoma FM sanso na wo akola na so omra o si wani eden na o se how I kasa no ka asem bi se boy ne person odinani kan se dawo ya fence dawo abeso edrusu abeso odinani na wamani tua school fees wamani tua boka wa akora no nso ombeso ba baje ameka say okura ma me bre ba de mfaso pa na wanya so ma me Dauda na kan say tola no ye nyina na say on say
girl man fa adwen papa na course ampa na twen ono okọ play game na debi ameka enya ono okọ pedi onso say awe won ho a wawe sika so ta say wawe a obi sika won okọ pedi eti onye ababa wa wasiso o pe biribi aye ana besin ne kasa kura o kasa nya kasa onye oba wo pe biribi aye wa asase we so eti mranti ni mienu ana wo twegya to mu namfo mienu edusu kasa o se enya ababa o kura tola de o ye me kapo nyi enya ababa o ya enka menu ne dia enka mframa emfa ye ntem omu didi bom omu ye bibia bom enso sabi hawa anka o ya ye bonsam wo ntem atete wo mo ntem no ma ebe nyame so on pe bone on mi nyina ba wo se wo hawa wo na wo nye eti se se no on mi nyina ka mo abom a on pe so mo ne hawa edi na nyonyo on mi nyina na aka mo abom se hawa ye no bi ye no bedi so because so we ba do sinim se ne ba ne akola no o ya we but on se original de tola ko ka kire no so se akola o de menyense akakoma obi agina so aka se ne sesa na tedi a ene akola nyame dia enso o monni wana kuma mu se ne ba ma me de mafutu ametu idusu funu se anfo obi wo yi anto moja anto ntwene asem bi so bi se ewe akola na wo ba wiase no ayedi obi ye obi daache ayedi obi ye nipa kase daache na se oye nipa kase a afa na ye mari o se mo na oye papa na se nye wa ana two akola no was 11 years ayiro so paso mo se papa no na gina papa so obeje eno so akoma be no obenya dia ma edusu hwe ni ye pa na e ma na wo fafa no ebia na we nkwa ne ba e ba de be fa so e de aboa no ma futu o me de tu hawa ne se on se de suman se ne wo mi no ntimi anya na hwekwa wo be ma bi bolu dia na be ma bi ya na de bia wa hwe ofi ma wo mfida e ma ete sai na nsa musuman na mo awo mo me sharp Pastor Julius Adipa Information Center Kotwa Fete Big Love Radio e was Spain Mr. Wusu Edrum Nyame Shraw wonu we yire obapa eku amponsa sanso na awie wo mo hwe ye ne doso Harima supermarket Ma Harris ahine ba kokobe yeah Harima supermarket na o me dia to na gaso filling station so ebiem e wo enkransa gas how dance wa biem a on the group na almost 8 years aya happy milk aya lactose free milk me so hampa no bomodi ya nefa aya happy milk ni bi shem na wa hampa no enye du lactose free milk aya happy milk e ma ni je ba fi supermarket any provision store benya bi 0558 208 630 0558 208-630. Filia Wusu Fashions open designed dresses and men mantade and kodantade. Mr. Wada Filia Wusu Fashions. And when I was okro, yema obia we serious. I would want the man so pamwa. Wabe pam the man one yingo. Emma ni renfie Filia Wusu Fashions bomadiana ko and needs in Jeremy machines ni will be elho work and pay or buy a bejo open so be shande pam Filia Wusu ya bejo express ya be pam be e dia man tempa e Filia Wusu Fashions what meeting chairman ko kwan station wo free end of food joint and waba ye ho fresh 0241 99 88 71 0241 99 88 71 and 0591 50 0244 Filia Wusu Fashions ade pam kama fie ne ho ekwa yenko Marco medase na ewie ye nua ban se de wo si kasakra no enye fine de opene ho a na wanyanye wie ne opene ho a ade mema ne so ye no na ye mede papa wo mo ntwi ni mu pa me yonko ba na me ye ne sa no ene ma yenka no kura bi nkyira ma abinum se me hunu wei me hye na bosuo osika wo ne ho me hye we ya na bosuo wei de menya bibia di wo ne ho wei de o ya akokora ma me nkogege ne kakra na wei de o ya abrante ye wo Mr. Ochia Mr. Odie wei de ya hye saa neoma na ena ye de ha ye ho wa abrabo wei ni enti ma bi hye saa neoma na wo mo ye ne yie na wonyem a wan so na ade be ma no Odie ne na ade be ma no ana Ochia no na ade be ma no ebia ni tola eya dai da be na tola no ujaye da be na drusu ni ujaye aka ye de na tola de se kan ko drusu so se ba wa wunu enya wo dia enti drusu wunnimu a mensi tola ho ensi obai ho nkope eba ebie mfiri ne ho e woniyama a wo ye ye enti a ama sese ya wusu saamre won se saamre wusu wo besu saa
utiri yes wo be dwa to Maa Akos na ka hwe se de Idrisu su gina so no omumi enu afo omo ho adwene omo so mba ma wasu omo be kire wunyansa wo se atwa bani 8 months me sa de me ho ko hyehye no se be ya obeba beje ba no Idrisu wọ́n lè kẹ́tọ́ sẹ́ Idrisu àdáni náà adwene sọ ọbẹ̀ jẹ́ ba no ọmọ mienu utwama na ọmọ ọsẹrẹ wọ́n kọ́ ba na ọmọ ọsẹrẹ ọmọ sọ ká sí yẹ jẹ́mi àná yà ṣẹ́dá ni yẹ yẹ ọ̀sá ètò ọ̀yẹ́ pẹ́ ọ̀ntwin sikan kra Idrisu bẹ́ẹ̀ kẹ́sẹ̀ tọ́lá àtwẹ́ sikan aba mi fie ọ̀nfa àbá kra Idrisu ọ̀sẹ̀ tọ́lá àfa ba aba mi fie efiri sẹ́ ẹ̀dẹ̀ wọ́n yẹ wọ́n ọmọ no ẹ̀na ọmọ sọ wọ́n yẹ wọ́n sá ètò ọmọ ni ẹ̀ ti wọ́n ho ọmọ fa wọ́n ho adwene wọ́n ho ètò sẹ́ efiri na ekọ yi ọbẹhẹ ni nneọma yi a onya prema asẹm no na wọn ma n'ani na hɔ ɛno na ɔmaame ka kyerɛ no no nso ɔmaame ka kyerɛ sɛ wɔn na wɔnyɛ wɔn na wɔyɛ ɔho bonsam ɛna wɔn bonsam ho na Idrisu deɛ ɔno a wɔnim sɛ ba no ɛyɛ ne dea Idrisu ɛda hɔ ma no sɛ ba no ne dea na wɔne tɔla na ahyɛ da ɔmo yɛ saa nti Idrisu wɔnim na ba wei wɔ san no ho asɛm bɛto no wɔdidi ɔda sɔre sɛ ba no wɔnyi ni sɛ yɛ ne dea na wɔn mu mienu afa na bom na adwene yɛ ne ntanta ɛyɛ adeɛ baako na Maa Akos ka kyerɛ wɔ DNA ɛno deɛ woyɛ da wo ne bɛtere bɛyɛ pɛ kora yɛbɛba ma wɔayɛ DNA no ɛfiri sɛ wɔba wɔnyam so ɛna nim bɛrima a ɔne na awoɔ nti wɔakyerɛ wo a ɛyɛ wo dea wontumi si yɛhwɛ ne yɛnhu na Maa Akos ebi wɔ hɔ sɛ yɛnsa nkɔbusa baako no fa me kɔ maame papa no fie ne yɛkɔbusa wɔno so na ɔno so abɛyɛ aka ho nti yɛyɛ akɔpem sɛ akɔda wei yɛbɛhunu ne papa nti wɔn mmra ne deɛ ne yɛmɛyɛ ntoa so. Alright, Daniel Ben Trading Center akachi yɛne yɛde Daniel ba mesha no aba malaria fever typhoid jaundice wona me yɛ ho na mmerɛ wɔadu Daniel ba mesha Dani to ne ba mesha so wanu mu atoa wontumi ni ko fikyira wote yaw wo fiti konsisi so mesa woni mogya ya wani so brew wo fa Daniel ba mesha no afa Dani to ne ba mesha no aka wonu bom wonu mu aka close bibia ba kama Dani natural herbal capsules no eno de eye mema nko adro sisi ya de bema wa ye mmerɛ pa wa wotumi se wasɔre wodua so wo ye Dani natural herbal capsules Dani ba ointment fetwitwi wapo no wapo so wo ho beto safe form Dani prostate all capsules mema nko adro wanya prostate no bi meso mema bia no bi na mo ho by free prostate ho Mr. Aba Fred Mensen ba samenko apidanka ba adum chemical santase Fred Dani Ben Trading Center ya wodi no tatahwe abadwa so e wo 0273 392877 0273 392877 and 0244 36 46 51 Daniel Ben Trading Center wo Ashton Room one Dani Farmer and a Bofi Pan Evangelist Summit me makwaba mami ya bema na fatu asoma me ko awie di ama emma na wo musuban ayese yenu abai Ghana ma bebre kada wo mu places ya no o family nu miensa de otu adan ka de auto ntade de auto credit de wo ye wei ntube hu se da bia wono ankasa ne ho ntono ono ane ho ntono nti me sre Ghana ma mu place a ro no gabi di mi ma ya adwuma kakra menya sika carpenter ni akwada menya sika me di ama no no me nkwano akofa boy bi nso tompa boa me nkwa ni school no ani ho na boy na be fa ko na me si me show no na mo se me tita na me ko fa na danfo pa ada oba fie na danfo ne da ho na kometi wow me mama ni sika no de akọ o de ko na boy foforo de ne ko sana mani bebre yo Mr. Odi ye be sere wo ye sa bebu aka osim se sister de wo sia e wono a na ne maame ne ye batam papa wo se de wo kom no e ye wa na wo pe obusa question wo se minim mumusa wono a minim mumusa wono a e sa de na wo ye nkra o mama mi nhunu enti sa na tie Idrisu akwala ne ye oba endidi nja no meji wade na hwe no obi nim de obehwe obi Akoma o kasa no se bema de wu bebre egu a obo akokora no ma be Idrisu wanua wu ntwa da ya wa kire ene se obi ani braba ene nkola na aba no hwe na obehwe wan hwe na won fiu minim papa fo bebre ya boss sa wo ma wo sika e wo Ghana kuma se bonten so a ampanyifo bi pacho se wo de anya ma papa bibi ni wo se wo mua no ko hwe do ma ye omu ma me no Idrisu se sa wagene nyonko ana ye chompia e wa abofo nyonko ana ye chompia mema bebre wo ho enso gali se ye wa misraw israw bra ne bra be ji akola ne fefefe enye die ne test
tola de oye na enshi pa tola sheda se obeha no tola sheda so obeha no because kwa bia fa so ni jaya o sa ko fa na dafo no na girl so play o sa wu ye na o say na dafo ba bi kura no no ni de ti be ma ba e ni subai mama o me se so fo be kon kura no mo mi na ahye wu na eye beat no ma ye eye beat no ma ye so no dafa ba be gum so kasa ye ba ye nya ni sana ye ma bi ko nani because who ti dey yare dia wono a o deserve efutu amleba ni se akwala bia bebebra ba wiase o ni papa no but ma me fo na babo so ahwe wo ma de Idris so wanye na wanye die ne wanye hia fantoma bo waboso pepani na dwini fi na dwini kacha akwala nsa ni papa ewu pasa nkora num mama na question is enum no enti 3 no first 3 no papa no wo hwe nkwala na na ene ka kire no nso so no papa ne hwe no akura yanka so wanya nsakra na obeda na ba ne papa enti papa bi ahwe no na Idris no ani abre no so enti babo so watermelon ene adwuma shawoma no dachi bi omudu be siye na Eradi Eshraw. Okay. Amen. Medasa Papa Evangelist. Otrieba powder. Divine Hope Herbal Center. Otrieba powder. Mr. Nessie Otrieba powder. Beja word. Me come to the war. Sisi yadia pa when you Otrieba powder. So ba bema. When ya nemu say yadia wabako ficha wote ya. Holidays in Watria near Didi. Holidays in Watria. Holidays in Watria. It Obama Sanka Otria Bema. Mansanka Otria. Not just say any adjuma stroke. Also, Coco pressure in Abeko. Kwale Nakeba Wumrum Ashton, Mr. Eba, Fred Messer, Sam and Co. At the share market, Eba Nefasi Casho BMO, Wubenya Otrieba powder ne Ebi, and Divine Hope Center, Yawa Marco Busio Crew Junction. Free screen in Air Costo and it's Bomodiana Bra, a year a Busio Crew, Junction Marco Busio Crew Junction, 0248 58 46 87 0248 58 46 87 na yema Sanka Bibidromu Samson Janishi wa bebani binebum Waterfalls Drilling Enterprise yena yetu nsuo enti obi a wo pese wutu nsuo wo fie brana Waterfalls Drilling Enterprise yentu nsuo no na yemfama ye border from na ye the modern technological machines and ye di tu nsuo no tietu a asembia ema ho na yesika no de eda fam se moto enu ti bomodi anebra wo beru Waterfalls Drilling Enterprise means you wo mu netu ma me kama me ni problem bia wo nsuo no ho wo mu obaro new site wo mu ne na ya be herbal clinic and wa brensa kromo so friend 0246 26 5707 0246 26 5707 Waterfalls Drilling Enterprise in Superman kwa yanko na yanto ande akakramra yeba yabeko ahomane so menu aba yanko Charistic Ventures yo Maa Akos medasi pia kwanya wode ama me na edu kwada se ya eyapomodene ena Charistic yede ebremo yenro nwanwaso a enei abadwa so a adanse e bango no eyepekwa na dika na Zahara Misha ena fe Zahara G capsules eno eye nemu yade edro infections sanso ena Zahara man capsules eno ye memedro ye chese emema ho de mapade edi wono makagine mu akwane asanyina mu afa hindi heba no eno ne yenuro no chese diabetes asihye yade edra dance e bakko wafo ne di ho dance e sanse wono mu adwuma edroi eye na me di nkyeremu no taw e de bade a ene me de doctor number ne betu dwa na watwetwe mu ne anadodo na so wo mu nya numbers ne ye wono person mu ne doctor di nkomo na enunum kasa mu nkyeremu ene sembisa bia wono mu hia no doctor etimi e de mamo na we na doctor number ye ya so ye doctor mfa ne number makwada bia ene edrofo ne bebre wo frɛ no obi na befa nye wono amu ye de ntisa wo frɛ ya no ye doctor ankasa ne befa na wone wo edi enkomo ye 0246 348 334 0246 348 334 and a 0248 569 335 0248 569 335 Zahara Misha na fe Zahara G capsules we infections edro we ekum kuro mesraw se ekuro da wo yefunu mu de kan se ulcer no
ye chia wo meko nyina enebro nya bebai ye aduane meko ni mu anya dei wo nko awo de wo bedi ne saa meko ni mu na ne wiase na wote no eni gie ben ena abenya Zahara ye nko na ewo nura ekumkuro ya wonum bia betimi edi meko enti ye wo ulcerfo bebra wonom ba ya so ya na omkoto aduro no frɛ nya ye ne wonom to nkyea sɛ wonom miensa wi a hyɛ sɛ wodi meko sɛ ulcer no benya biomu a bra na bɛgye sika adanse ye ba ho no eye pii kwa eto dofo wutie mi a eye Zahara mesha ena fe Zahara G capsules wo ye bema wo ye oba wadi akote mate de meka na se wanya namu yade eye gonorrhea syphilis e ma ne de ne candida eyi sa katoa e ba ne sa wotena se na ne toafo enka ba ne ye nka bone bronya na eba yi o eni gie mmeremu ne ewura mu odofo bi abesra wo ukunu okwa akwanto mu aba nso akosra ukunu e wasa mpa no so na eni gie ba na sabi ahimfie wa yese basa be de eni gie na ba fie ama na ye basa be ma no ba wonne ade kye a wose mekwa ha ba oboa okopa ba afoforo oba ye nwaduro ena eye ukuada bronya ye nyanwura mu ene yi akopa Zahara mesha ene ni G capsules ni bi nonom onum bi anwumre ekosi na de kye a obehunu sampa himfie wo no e ho ahyase ye kye enu bronya na kyese no me eda na kwa mu se gingengengenge eno no so ne no nye dene ai we no anopa mienu anwumre mienu o de mesha no ene be no mfa nsuo emfa no infections aduro no se ye be adwuma tantem so na ede amawo Zahara man no eno ye memaduro eno eye mema system adwuma eye mema ni padua mu adwuma ma mema woden ema pa we sexual weakness and a male impotence bema sabia homache mema no ema wonum good morning bompa ye no wo de na enye sa mesrew padua binom enye aphrodisiac nemum eye nubra ne hamama ene de aye enti bema wonum no ema wapomodin ma pa ema wo sipisita wo bema ye no ejiramu ema no ma etimi edana kwamu Zahara man capsules enekura su to ye kodi buronye ya shorto be biada nanso so no ukodwa so awo ne abere kwa benya duro ne bi ato Zahara e short ne de bi gum e short ne de bi tuko anu wanya bi akoba bi foforo mesrem ada sansa shorto tuko anu wanya bi abomoden se Zahara man ubenya bi no pamienu anwumra mienu we obetimi di nsu anom nanso be ma ne ho nso de kora no onfa Zahara mission bi emfa nom Zahara man capsules no obehu sampa wanom adupa hinde ya ba no eno de sikire yade diabetes malaria blood pressure high blood pressure na low blood pressure muntu mu hindi e ba no so na muntu to bi no nom we out just say me to e ma no diabetes any yantonchi no nko no hindi no and ya wonom ya ntantem so na eye adwuma e de amani padua no ye no so abusu ba bia ko ba bia obenya bi ato enkranfo no ko kaishi drug lane do nyina mu benya na fe drug store bia de wo Ghana mu benya wo ma mo pedo do atu ato wo kuma ase nko kewu eno so do ne mako mu benya bi ato ye numbers no ana doctor kasa number odidi djuma no 0246 348 334 0246 348 334 and a face 0248 569 335 0248 569 335 Yame Asia Obapa Africa Renstic Franchise Yankoni and try your woman na ye try your one bania kwa humane soa ayona pharmacy we one a day impressor capsules no oil laba a yendom pesisi yadie emu adwuma papa na ayona pharmacy one capsules now na what the oil no etwitwi baby a ehoyo ya for 0243 123224 0243 123224 Dank Herbal Complex Limited what the Dank Estro Herbal Meshaba sasabro wapasu koto just ya wo sorry and was sense stroke why hypertension wo pese moja dia fusani ye woni padua ni mu a wonya Dank Estro Herbal Meshane bi wo dia bomode na friend 0266 593330 0266 593330 ye twa ye ho aba ye ba ye bekwa homa so numbers na mebobo no 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and 0243 11
44 97 ye ba sisi ani akwa homa no so yes me na me pa cho na nya bia waria me what I understand is waria you say you want all like ni bottom we there me no dem ti ase no say no there me na me hwe na age na wanya na me fi se bia waria wo ho ba say bia ni nsam ye bia ni age no obenya youngest ane de e bia na niema be koyie bas na ya na akoshibra so na afa na nkoyie o tade kra wontwia akoshibra wo na afa oh ene de normal you ofra de ma wa wontwia na asa sanche me wo de nche me mo said in the lifestyle city na the lifestyle no on kan no kre na o sa pema ana one maame bi kra date on me ntimi bo ni di wa say e ma maame ne kra be pie me so one dem ana o ye me maame panyina ana o ye me maame adamfo nti na ye ntimi nkan ne kese maame ne so be hu me no so ankasa maame ne kra fa ne machine ni o se no problem bi ni se ya me se pro ni no problem ankasa na se no kra bia ni ma dada no se no wage ni sika di ho kakra ne de e maame kra firu no kra bua me fo se obi ame ne tena me da ne dem na me timi obi fa ne dorman enti antwa ye na me se me de na me nim maame no so na me nim se for no ka the long story na so won san kan ko to da wontua enti no you told her no patranti e me fry na sa ne mani na akokọ so na maame de che me ho free no ho na je se sika ni wa sika ni ho won so ya won san kan kre wo sa to da wontua na sa woni maame so na te me maame panyini maame adamfo no a me kwa man susu te ba sa no ma me ye basa pa maame na tola kwa fa no sa ye wo maame oh ye nyina fie ni na wa hu sa tola no me ma hu da bi ma hu da wa hu da da mi ntimi hu kra ma ne ye fi se o bi onya me se oh da bi mi nim kra ka me nye sa Akoma mi me nye sa da obi e onim me kro ni so no onim me nye sa mpacho me fra abofo me nye sa da se obi a me nye sa yeah nti no me hwe na wa bia na me forget na me twa so ti nya so ba fie be sere me wa ma fie me ho ade mpra na me no cheye nti no sa me no waja na makofo obi fori na konyinsan ya authority be na we also be tini pa no won na when you dey tie nya wantu anya bibi papa bia man like e bia at least me ma me ba ire kroto e wantua oto wo ma me nti me ma me ba ire kroto e wantua be si ne 20 cedis oni na se da se ya shasi abofo afrai tinu me o na uchache ya no de ba asa una wa haje una wa haje won firu se o ma haje na o ku me so ya me fali ko se de ya me kan da no mama me ka me se sa mu ye short problem ka ye is ma ko fi because me fali ko se wa no kasa na so me o voice message na tunase me wa na me I would dinner them. Oh, dinner them. Sorry, me pa show pa ikula no. Ni nasa. Na ni. Nasa boy no. Nasa boy dey. Ni pa ya wo fu ama biye. Nti wo ba ye no boy ni kono mo sa na em so hu wo se dey bi de mi ni. Na boy so mi nua ba. Wo fu aye dey ama ni biye. Na tatu e da won sa wono no. Tatu e da won sa wono. Na mama ba nya ni ko se Mary sorry. And I'm sorry, no, say, I'll be walking on me, and then a black one. Married to Fufu and a chair, you crack and a media to buy no on the no, oh, Mamma knew about food, the check. Whatever brown of food in us. I mean, for is so quite bruise, or you will grow, or you will grow. None I don't know, if you're beady, none of 1 million or ready. What's my new brain? No one who's a bunch of one was that. Would you get us a but I'm not coming to be a mouth from me. Bako na ababa ipa enti game a wo prepare enti ye hwe se wa wo na ya se enum a wo nikru enti je sa wo de wo ko mema ho a wo ti de kwa na se ye ko pe wo de wa wi wo ho en terms so we na
Wawie. And is the age I will 33, 34. They say no, I capture one no. So them are banners who about one who are Uncle and Maya. Also, about the penny into one sun is human ye. Made us a papa. Hello, we didn't baby a free. The didn't ever could you make a free while at camp. Okay, could you young quay? Lucrani, many abano, or Venice Ubay. Lucrani, the many one I knew. Now, what do you maybe a ditty? Any pan opportunity to Kaya. Lucrani, a bad thing says. This will make me acquainted more Banmonanka was say. Already a 7 company for him. Lanka or by man and yana dance. Say, well, no, Nikran opportunity to Kai. Now, this already the man won't know about Nikran and got the 18 months one. A bad day. A bad day, Madame, we didn't baby a free. But your film could come to that's Quack young quay. But when they are and then Asamo can make Jumpa. Let's go now for a custom. And then get another Bonoya, I can't sister. Remember one answer now on to me, Belma Kusinsa. Now, Braboni, I need the Opisca, and then see them being paid in one of them. And then the father being paid in one of them. Medasa papa, we didn't baby a free. Yeah. Maybe what do I come up on my cafe? And Nana Pompa Papa Maa Akos. I mean, for Akoma and Chia and Kami and Tobacco, a young for commando, original commando, the channel, and I'm in trouble for you now. Now, about the 7 periods and you super you crying that day. Nitian in Cassamo can say a bra, the mana, a new and Yanidiano, what you tune and Nimuno. Now, Ekoba said, Tolan, so didn't obey Muno. In Cassamo can say what I could eat, I was told I hadn't be told you any. I guess a Yaba and I bring a crying Yagin to be a 7 periods now. Embo more than I bring a Namnati ABD said in Cassie and Woman, Ghana for me a tearful in Emuno. And it's all better, wanted to make it about Yemuno. Yenya Bemana, Akran, on one Casaya, saying Janet, Senator, a woman I the Macrans because they didn't move that any by Akran to be out to be a Yaman. A day Amano Medase went to me and you so we didn't baby a free. Okay, young quay. Marco, how on him part in Hojo. That's when we can it's a man married that money Como. On a man, bear fight. A friend into Botana. I mean, no, I will be anymore. Not in name and aperture. If you do it, the thing can inquire and complete dealing to Indian upper. Medasa papa. Oh, and to me, and you know so. Hello, we didn't baby a free. Akoma FM. We didn't baby a free. But I friend Mary. Mary Yanko. Pacho, Mrs. Sano, Ocean is Subani, na a brow born, M1. M1, Medase. Baby a free. Alamakus Moro, because of human cancer. Okay, Moro Yanko. You ma, yes, said again now to him. O good winning massy. Have you a young man who play our mobile? Say about what you say, you want to go out. Looking from Premier, you be Kuruba so. Na mene be ma ba ko nanka di ne menye em se me ti fi wo ba na di na mene no nyim ada to na ko na be mo fofo ba ki me so se kan ni fi se ni se ne nyame me dia ni mum eye wo no dia je se wo no so je chi dia na wo ge no ti ko sama ge no wa fi wo ti ko sama boy na ko tre se kan di ti so e ma ne me chi di ntia wo no nyim em se wo no ni na play e bogu wo ni action plan the pepen ina wo ti mi fa ni ko ba dia That's a papa. We didn't baby a free. Oh, went to me and you know, so hello, we didn't baby a free. Hello? I'm supposed to talk about the family. Okay, young quay. Yo, no, you need to when you mean some pa. Now, we have to some a man as it is now. Oh, my own man, only do my whole fetchy. Na be me bia o me ni tie bi me machi no se se ya se na fo nyina hu suban a ma na bebiri kura enti emfanya de siade e ma o mo afi na o ma sase a ba company ni mu no se company no agu
mo bi amfa ne ho nse sa competitor me that's a company and wagu. Hello, we didn't be free. Hello. We didn't be free. The first one was Yo, yes, yo. But I said, madam, we have problem with this and this kind of this of way. If you say that, then I'm coming there. Me pacha ya the number better January first. So hello, we didn't be free. Hello, we didn't be free. Okay, yanko etumu yanko. Me pacha entie wo kasa yanko. Yes, sister, no, Yaman Shaw, now one year, Yaman, I'm born in January. Let us say amen. Yammed and a bonny arch and intimate feeling, Chitrim come on, Obafli. Marco, Napum to say, yea, Obadi Adam, Joe, and we, a henny okra. Marco, I think committee. Why your first idea? Medas, maybe Akoma FM. Marco, Medas, any Aquania would day among Miss Abri, my minchia for you now, you met for you. Akoma FM. Me pacho Matia, me pacho. Atiofo ye chiachamo sabre the time for na ya giedwe e braso say ye no bedin commode for pomuden ho esansa pomuden de ehia ema menu mienu enu tina da time heba ye gebre eba wo fidue mu ho waboboa no ho wadwuma mu ho ena obetwitwe nkomo e de for pomuden ho doctor say bronya no ye di ompese obi ade yade ebedi bronya no enu tina odi edura ye friend say KNG heba capsules no odi abedwa so wasi pebi no nom na emwa enso nkwamo na sene na emoni pedua ne ho ban emfa emaw enu achi ne the time herbal mixture so abedwa so unya bi no ma eboa tipaye ebeyi ne ho wanumu ato wontumi ne dia enu so unya bi no mebeboa ma watumi adidiye woba wonsebo no ntumi ma eye time herbal mixture adroi abusu or drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no kwa ubenya bi ato wo pedudrom atu akoton na wodi wani achirem KNG Herbal in room Abidjan House would when each more yen read to na wonsa ebe can be wo ena atonsu ekwan yedi kobo kro no ukwenim kakra bia KNG Herbal shop wo ubo remo ho a enu read to na so wonsa ebe can be wo nom ba kwa na se me read se dem di kakan no drugstore bi eben wo bia ubo remo ho a obenya bi ato opese wo ne doctor atwetwen nkomo na wo kyerekere wo ha mo kyere no a ahoma wo didi ne dwuma no eye 0244 0244 417 669 0244 417 669 Medo for Dr. Homa Trofo no enutima no gusu ameka say no friend sisi a wono nekita na homa no o friend no a obefa de how de tete wo no kiremu kire no na doctor empedu papa emfa ma wo na wapomudi ne nsi pinsita emfa ema ye tonkomodi ni so a ye be frase wo KNG Herbal Capsules. KNG Herbal Capsules. Capsules bia. Doctor dia bedwa so a eba ya chene so adru no eda so ankasa girane na so eboa siesie ni pedua emani pedua nkwamo no egina brane enu nti eboa mani pedua pomuden no esisi so kama edemaw enu nti abusua pedro ibinom na emoa ensiesie woni pedua ne emfa emaw manu gusu ameka sei no obi bisa se me yare de adro so metimi anom KNG bia na ane obetumi anom bisa se nkwamo ho adwuma na eye enu nti abra wo de adro so na wo san de KNG ka ho no odi wadura woda so ne kani pedua no a obohusa pomuden na ayaresa na aye wo chefa na wankasa na wo kono enu tie dro efre ni se KNG Herbal Capsules ne de mesre me kanfo di ma obia wo tie me sabre se wo pa bi na wo nonom ana wonya bi na wo nonom a ebeboa ebeso nkwamo ne mu amomo agina brane ebo ni pedua nim enu ti se yade bi mpo na abetena ni pedua ne so awano no mu a enkwa abra wonum KNG Herbal Capsules no mesre ebetumi aboa ama nkwamo na tumi ni yare na ediesie ayi yare na ababonten ama ni pedua no afa ne to mapa ediefra adro ne ye KNG Herbal Capsules KNG Herbal Capsules mesro ebreniti ebia na mentimi ambobo yade ni nyina so enu ti Dr. Homa Trofo no di tudwa ediama freni sesia wo 0244 417 669 0244
0244 417 669 ɛno akyi ne bɛrima ebi ana wakɔwura tokurobɔ ne bi mu ɛnam so ama wankasa wohu sɛ nansensesaeɛ aba wo bɛrima mu wo bɛrima no wobɛhu sɛ ɛwɔ hɔ a na ɛso ɛɛte anaasɛ wankasa wogye di sɛ nanse bɛrima no yɛ na ɛmu hyehye wo bɛrima bi wɔkora bɛhu sɛ wɔdwonso wie na ɛsu fitaa na firi ne bɛrima mu na ɛɛba ɔno wankasa hu sɛ nsansan wɔ hɔ a na ate ate sɛ wɔ bɛrima no ho obi kora de ɔhyɛ da de afen na ɔde ato ne bɛrima yi so na ɔredwi obɛtia san sɛ ɛkeka no ɛyɛ ne hene obɛdwi a mesrɛ mekamfo KNG di ama wo wonya bi na wo nonom a bibia bɛyɛ adwobrɔ di ama wo obɛrima na nsu fitaa firi mu ɛba anaasɛ wodwonso wie na mogya di akyire no ne nyina ɛbɛkɔ bɛrima no mu hyehyew bɛrima ne mu kekaw emu ɛfimfim sɛdeɛ ɛyɛ wo bia no abra wo bɛnum KNG herbal capsules no ɛboa yiyi wɔ haw bia ɛde free bɛrima obɛmem ɛde ma wo ɛno ti pe KNG herbal capsules ɛkyerɛ kwan na bɛrima na nunum bi mesrɛ wo bɔwura mu wɔ drugstore wobɛnya bi ato pharmacy shop ubenya bi ato License chemical shop ubenya bi ato edroni ye KNG herbal capsules bema san say yade aba obema munti ama wo mema hwo wo mpam kura no eswate o mema hwo wo mpam enkoye enu tunu do fi hyemu a eni je no entumi emma emfama no mekanfo KNG diama wonya bi no ma bema esiesie wo bema ne diama wo eyiyi wo haw bia dia free bema no na esan boa ma wo mema hwo wo mpam nso asipia sita ediama wo edroni ye KNG herbal capsules bema untumi enwonso papa jonso ediwa wo bre ansa na wadwonso bema jonso no wo bo ne nsa no se ya mesro mekanfo KNG na diama wo pebi nonom pebi bubobi na emfa mrekuma bi ensiesie sebi obema no emfa emaw obetumi adwonso kama esanse KNG no ebowra ni pedua ni mu a esiesie bema obema no edemaw eyiyi yade bia de free obema nim edemaw enu nti wo haw bia abetan ni pedua ne so abetan bema obema mu no edra ye friend se KNG herbal capsules no na American for ediama wo eye oba de ensa no hahama enubina enunsini nuta na doctor akeka bom ede edra ye friend se KNG no odi abedwa so meso ye bibidro kroje a doctor onfa bibia enfra mu eya topa ye enu ti de wohia ne nsuo anopa mienu anwumre mienu me sha obo se to ba ko ni ko ensa apomuden ayaresa na ye o chefa enu achi no oba menka na menyawo me kanfo KNG edi amawo menua ba wutie me wo ho a ya na ensansan abegu ba ho o fedro bia enye ewo ho na ekọ ewo ho na aba obi o ho kra oba bi wo ho a eya na sufita fifiri na himfi ho ba sabi asa Japan pipe ne power himfi ho eye KNG herbal capsules edro na ye ma ye dwa ya se wunya dro we se bi na wono no mo a eboa abeyi wo ha bia de firi wo ba wa himfi ho edi ama wo enu ti sa himfi ho eho kekawo se o de poa na tete wo se white na eha wo eye KNG herbal capsules eya na sufita ne firi ho ba eye ti sa katwa ni nyina ye dra ye friend se KNG herbal capsules oba pedro yibinom fa bo ho ban ne fasiesie wo ho da mekas wo ba ye be fro oba pa oba sima emrane akase ni nyina ye de bebo wo a enye wo ka papa bia wo dem enenya tare papa bia hye nemo eya himfi ho enu ti siesie himfi ho di honi ma honche ma honwo na sana nasi fomu a wanya bebia tena di nasem yenum nyina ebekọ ye di ama wa menua ba na eye dra ye frɛ ni se KNG herbal capsules no eno na wo de beye wa hotoso wonya bi na wo no mo a eboa asiesie wo ba wa himfie ho de ma wo kama eno de he wonya bi no mo a wo pia na wo de panty line ato panty mo no de bi wo ne panty line na ne to nkwanta mo apai mesrɛ wo ho be wo wese wa himfie ho be chikama ho be ye kuma bi eni je beba ma wo ne wodofo no woba mese sempo watinka na atekwa edro ye frɛ ni se KNG no bowra ni pedua ni mu a atenka no ebeba soro wo ne wodofo hye mu a style bia wo be kyerɛ wo no utumi ede ma no enya afe ne ye setena so a ena mesisi ye me ya ena me honam ye me ya ena me ha ye se dabi abra wo be nonum KNG no eboa e ma atenka ne kosoro enu ti style bia wodofo ebe kyerɛ wo no utumi eye KNG herbal capsules Mr. Yahuma Trofo 0244 417 669 0244 417 669 KNG herbal capsules Mr. Ebusu Drugstore Pharmacy Shop License Chemical Shop baby and okwa ubenya bi ato Time Herbal Miss Chansuye
time edra aba eboa etutu etiri di ase ede free ni pedwam ede amaye enu ti se wuti ba ogagaga wonu mu na ato a wontumi ni di awona di wa wo ho so chechecheche no ye time herbal mixture wonya bi no ma ebeboa wo ba wonsabo no entumi ma time herbal mixture wonya bi na wo no ma bibia ebe kama di ama waposo ye wo ya waposo eye wo mra time herbal mixture pe edro yi bi na no na emwa family kuma bi ensese ni pedwam esan se apomuden die ehia ema woni pa bia